be wanya me tɔxewo gbea ke wo nu na do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔa dzi ye edo gbe ɖa le Before we go on again, if you have any testimony, eye ne please, either in the programs that we started or in the previous GCK ne xɔ programs, nukunu ɖe le come to GCK my si left-hand miwɔ side tsã va here, yia so that alo you esi be wɔ mie le sia mea to give your na te ŋu testimony. ava eye And na I said, axɔ you that is na saying ɖiɖawo ɖe it, ase and we that are hearing you, we shall receive our own ne miracles mía in katã mí le Jesus' nukunu siawo sem eye mía katã mí le wo kpɔm la ana be míagatrɔ xɔ nukunu geɖewo le Yesu ƒe ŋkɔme. Yohanes ƒe agbalẽ ta 11 The Pharisees, ta 12 the enemies of the gospel, began ebe to Farisitɔwo the apostles of ame the siwo truth katã wotsitre ɖe said nyateƒe la ŋuti la among themselves, wobe wogblɔ le wo nɔnɔewo dome be How? Ye prefer nothing. They have tried to distort and to distort mekpɔ the preaching wowɔ of the ɖoɖo be gospel, woa but they didn't atsrɔ̃ prefer. ame No enemy will sie prefer your life in nye nukunu Jesus' kaka la name. eye nyanyui kaka la eye womete dze dzi o ame aɖeke nu vɔ̃ wɔla alo futɔ aɖeke taflatse mate ma ɖu dzi o le Yesu ƒe ŋkɔme. Kpɔ ɖa Is gone nya out of him. nyanyui la dze yome eye wòtrɔ ya ava me na wo hã nenema le Yesu ƒe ŋkɔme. Mía katã míado gbe ɖa míabia Mawu na bena be In this alpha location, le afi sia afi nɔƒe ɖe sia ɖe siwo katã amewo anɔ le xexea me la afi si amewo le nya la sem le la be woanɔ wɔ ɖeka kple mi le ɖoɖo sia me la na be nukulu ne kawo le agbɔsɔsɔ me le Yesu ƒe ŋkɔme. To na Mawu be Mawu ƒe asi ne kawo Mawu ƒe asi ne kawo le agbɔsɔsɔ me Mawu ƒe asi ne kawo le agbɔsɔsɔ me na be the alpha location now, ame sia ame si le nɔƒe ɖe sia ɖe need to nɔ ame siwo katã le nɔƒe ɖe sia ɖe le afi sia afi la afi sia afi si wole nyanyui la sem le la eye wole gege ɖe ɖoɖo sia me la eye wole nu siwo katã sem wole nu siwo katã kpɔ dzisi le vavam le dzisi ke sia me to na Mawu be Mawu ne yra wo le nɔƒe ɖe sia ɖe siwo katã Mawu be nya ne wòaka asi amewo le teƒe dzidzi nɔƒe dzidziwo katã Mawu awɔ na mí egbea ke wo nɔna do gbe ɖa afi sia afi si ke le anyigba dzi afi sia afi le xexea katã me le ɖoɖoa katã me afi sia afi si ke mí le la to na Mawu be Mawu ne wòakplɔ amewo katã va eye ne wòadɔ wo katã va nyanyui la gbɔ eye wo ne va be wone dzi be yewoava se nyanyui la eye nyanyui sia si woase la ne wòanye ŋusẽ na wo ale gbegbe be womagbe nu le nya gbɔ o ke nu nado gbe ɖa ke nu naƒo na Mawu ke nu naƒo na Mawu to na Mawu be Yehowa dɔ wo amewo va Yehowa dɔn wo amewo va ame siwo katã ne dzi be yayra gbea dɔn wo va ame siwo katã ne dzi be yayra wo gbea dɔn wo katã va eye ame aɖeke ma wo dometɔ aɖeke ma amaxe ɖe megbe o ke wo nu le Yesu ƒe ŋkɔa dzie míedo gbe ɖa le Psalm 104, verse 4. Psalm 104. Salomo alafa ɖeka 14:9 A flaming fire. Our minister ebe ame si nana bena be yeƒe nyanyui kakalawo trɔ azu dzokakatsiwo minister today. And it's egbea míaƒe pasɔ ava members. They are coming do here to minister eye wòava gblɔ Mawu nya alo awɔ dɔ na Mawu ame geɖewo hã ado va eye woawɔ dɔ sia eye míabia Mawu ƒe gbɔgbɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ gbɔwɔ koko ƒe dzo ne wòage ɖe míaƒe nukunu mawunyafialawo katã dzi ami sisi tɔxɛwo ami sisi tɔxɛ ami sisi yeye We come upon our age ɖe míaƒe pasɔ gã kpakple hadzilawo katã kpakple ame siwo katã ade asi dɔ me wòtrɔ ŋusẽ Yesu ƒe ŋusẽ me le Yesu ƒe ŋkɔa dzi ke wo nu nado gbe ɖa nenema to na Mawu be Yehowa na be míaƒe mawunyafiala míaƒe ministawo katã la ne woanye dzo ne woanye dzo pray to God. do gbe ɖa Fire of Holy Ghost. to na Mawu be gbɔwɔ koko be dzo Fresh gbɔwɔ koko be dzo ami sisi yeye fresh anointing. ami sisi yeye Fresh anointing. ami sisi to be yeye manifested. ne wòaɖe ɖokui fia Auctionized words. le dziexe va tse ɖe anyiexe Auctionized le words. Anointed words. miɔ kpadzi kple ɖusi kpadzi To bring salvation. To bring miracle. It's teroƒe kple edzoƒe wo katã afi sia afi speaking. Mawu ƒe nya Yes, speaking. afi sia afi Miracles will be happening. si Salvation will be taking place. woanɔ mawunya ƒe dɔ wɔm le la ŋusẽ ne wòaɖe zɔ eye amewo ne trɔ dzime amewo ne tsɔ ƒe agbe na Mawu eye nukunu ne dzɔ to na Mawu ƒe ami sisi yeye
ami sisi yeye ayense si me dana onuse si wona je po do la fisia fi mawo ne do bubu do kwinti le mia po gs pa gbeme mawo ewe va ichan eye wotro ya ha ne ga weke eye masu ha ba mo adida se le nukunu se kata wa wotro ya o dona mau cho mo pa me gbele mo pa sime eye minisa o kata ma o nya fielo kata wotro ya mo po nusen adezon lo pa gbeme le Yesu pon kwaji mi dogbora le Yesu pon kwaji mi dogbora le nya ga dogbora nya be mau nam nya hanukunu nam nya ha hose ta flache be nya ha ma ho no gbea amesia mesio kata le godom alo la fodem ta kpesia me meka no po sikeulo Nigeria denigbalji yo afisia file denigba kata ji afisia sikeulo la mi bia ma po nusen amesia mesine de do sia me dom la hose bo wacha honu no hose no wacha honu le Yesu pon comme dogbora na ma wona ma ke wonu na dogbora dona bo wa ho sene suwa siba ho ncho ma gbo o ma o cho sianami we sianami dogbora na ma wo eye ma wo no segbo alea ame kokko na nyazon ke nu na dogbora fa vina ma wo tro ya na wa segbo dogbora le Yesu pon kwaje mi dogbora le doma hi wane le bavanko na da se la si o mau kasino le dodo si amayo alo si ne o va ichan yo na tem aba na badi da se ni ase they will interview you and you'll be opportune to give testimony, and as you give, the great God will visit you the morning in Jesus' name. Job chapter 5, let's see from verse 8. Yo papa ta ton ku kigban la ebe ma ji Yehowa pon kuma Yehowa de ka ko ma atonye agbaona mi adogbara mi atona ma ba Yehowa mi va otoro ya ba mi aji o mi le o de ka jim oba bia wa no biblia ba bia wa now ebe ji wa now popo wa popo now mi o kata mi atera mi aji otoro ya o ma otoro ya mi abia ma o ma po John ne wa gede mi akata mi aji le Yesu pon comme ke wonu na dogoda to na ma na kpola ma na kpo ha majima kpo Yesu abalesia momo kata wo yo bagbale ta ton me nya ha majima kpo Yesu to na ma wena de o ma won ha majima kpola oh ne ma pa me dora ni majima kpola le ma pa me gbodora me la majima kpola le haji ha o haji jo me majima kpola le nusio kata mi wo mere oh ma o majima kpola e da nyi le da se yo me to go ha nya ha majima hotonye la ke onu na dogbara na ma ke onu na dogbara na ma le Yesu pon kwaji mi dogbara le verse 9 of that chapter. Job chapter 5 verse 9. Yo bagwa ta ton ku ya shekelia ebe amesi wona nu gao plo nu kwasio amen nu kwasio wona nu gao wona si omi maten hule o nene makemia dogbera mi atona mau nu gao nu sio kata mava meta sumonto go ha opola jesio nu kuno doyoyo katutuo nabo no va me otro le Yesu pon comme que on na dogbera nene que on na dogbera mau nene glonela awe nene glonela awe ke wonu na dogbera o mau no kunula no gaora unsearchable things marvelous things no si omi maten bu pogo hola that nous sogbo ale gbogbo nous sogbo ale gbogbo na me va tamana min to go ha po o na be ne va mi nyamela na be ne va mi amene jolo mi am ke u na dogbera Yehowa awele mi adome mi ama ula nyama unu sakato nyama unu sakato nous le yamasi be gawo ke wawo ezaya mela nukuno mi matam ahlan o nukuno mi matam ahlan o awele mi adome ke una dogbera le Yesu fon kwaji mi dogbera le
Look at verse 10 of that chapter. Kpɔ kpukui wolia la. Upon the earth, Ebe ame si na tsi dzadza anyigba miado la. Ezã yame ɖe meka agbewo katã agbe siwo katã nuwo ku le wo me agbe siwo katã wobu woƒe kɔkɔnyenye agbe siwo katã wobu woƒe gbɔgbɔme ƒe gbedodoɖa ƒe agbe miabia Mawu be Mawu netsɔ esia ɖe mia katã mia me netsɔna Biblia ɖe na asi eye mewɔna ɖe Biblia ƒe nyawo dzi o wotrɔ ya ɖe o nukunu adza ɖe mia dzi la nukunu adza ɖe dzo neva teƒe ya kpakple kuhiwo neva teƒe ya kpakple dɔlélewoa ɖe naxɔ katsutsu hafi adzo tona Mawu bena ɖe Yehowa ɖuɖuwo wo nukunu ƒe tsidzadza ne dza ɖe dzinye neva teƒe ya abe nuvɔla nadzo abe ame si nekpɔ ɖeɖe neva teƒe ya tona Mawu bena Mawu ne wɔ nenema le agbe me la Mawu ne tra wo hawo kpɔ Mawu ne sra wo kpɔ Mawu ne sra wo kpɔ afi si ke ne le míaƒe gbese ma ɖe o nɔvi do gbe ɖa eye nukunuwo adzɔ eye Aƒetɔ awɔe le agbe me eye Aƒetɔ awɔe la le Yesu ƒe ŋkua dzi miedo gbe ɖa le amen. Kpukpui wo ɖekelia ebe edoa ame bɔbɔ ɖokuiwo ɖe dzi neva teƒe ya be ame ɖe si meɖo naneke o ame ɖe si menye naneke o Mawu miado gbe ɖa bena ɖe dodo ɖe dzi la kɔkɔdzo la kɔkɔ ɖe dzi la Aƒetɔ ne wɔ na wo hã wotrɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu ne wɔ na wo hã afi si ke ne lea ɖe do gbe ɖa be Mawu ne do ɖe dzi Mawu awɔe wotrɔ ya Mawu ne do ɖe dzi Yehowa ne do ɖe dzi wɔ ame si menye naneke tsã o ɖe Yehowa ne na vovo kɔkɔ wotrɔ ya Mawu akɔ ɖe dzi wotrɔ ya do gbe ɖa fa vi na Mawu eye to na Mawu bena ɖe Mawu ne wɔ na yewo hã Mawu ne wɔ na wo hã Mawu awɔe na wo le afi sia afi si wòado amewo ɖe dzi le afi sia afi si ke si neva teƒe ya wodzi wotrɔ ya ɖe Mawu na kɔ ɖe dzi le Yesu ƒe ŋkua dzi miedo gbe ɖa le akpa sia be velia eye wokplɔa dzɔgbenyui fua nuhalawo miado gbe ɖa wotrɔ ya domahi woya ne le srɔ̃ŋutsu alo srɔ̃nyɔnu alo fofo alo dadawo eye ne bu ame ma Mawu ne ɖɔli ame mawo katã kple dzidzɔ Mawu ne yɔ dziwome kpakple dzidzɔ eye nava teƒe ya kpakple wò dzi si ne gbagba eye ne le avi fafa dzia wotrɔ ne tsɔ dzidzɔ de me wotrɔ ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ke wonu na do gbe ɖa na Mawu nenema wotrɔ ya dze gbedoɖa gɔme na to na Mawu bena o Mawu ɖe ɖeke be veve sisiawo katã do la ɖe ɖeke be veve sisiawo katã dzo ɖe vive sisiawo katã dzo kɔwo katã dzo eye naɖo li kpakple nuwo nukunu le Yesu ƒe ŋkua dzi ye miedo gbe ɖa le ɖeɖekpɔkpɔ wotrɔ ya la ame sia ame ne gblɔ be ɖeɖekpɔkpɔ gbugbɔ gadzi ame sia ame ne do wlo gbugbɔ gadzi ame siwo katã va bori nyigba sia dzia ame geɖewo sɔgbɔ va ame aɖeke mava teƒe ya eye wòatrɔ dzo abe si ke wòva o miaga sɔgbɔ wo ya tsɔsi ne gbɔna le Yesu ƒe ŋkɔ me to na Mawu bena ɖe Mawu ne wɔ nenema o Mawu na bena ɖe amewo ne trɔ dzime le teƒe ya le agbɔsɔsɔ me amewo ne trɔ dzime le teƒe sia le agbɔsɔsɔ me ame siwo nye nu vɔ̃ wɔlawo ɖe woneva Aƒetɔ gbɔ eye ne woaxɔ Yehowa abe woƒe ɖela kpakple wɔla ene eye ne woatsi le Aƒetɔ la me eye nu si ne xɔ asi le doɖo sia me enye menka nu vɔ̃ dziwo ne woatrɔ ɖeɖe ne woakpɔ xɔxɔ taflatse eye ne luʋɔ ne woakpɔ ɖeɖe eya nye nu si ne xɔ asi wona mena ɖe o Mawu ame geɖewo ne trɔ dzime la ame geɖewo ne tsɔ woƒe agbe na Yehowa la ame geɖewo ne sɔgbɔ ne woatsɔ woƒe agbe na Yehowa Mawu ƒe nya ne wòado kpakple ŋusẽ eye enya la ne wòade blibo ne wòaka dziwo ŋuti na amewo ne woatrɔ dzime Mawu ɖe kpe wo nya dzi wotrɔ ya o Mawu na be amewo ne trɔ dzime teƒe ya le agbɔsɔsɔ me na be amewo ne trɔ dzime teƒe sia le agbɔsɔsɔ me o Mawu ƒe asi awɔe la ne wo ne to na Mawu be ne wɔe Mawu awɔe Mawu ne se wo hã gbe wo to na Mawu bena o Mawu ɖi va la Mawu ɖi va ɖe luʋɔwo
va de nouveau, va de nouveau, amour ga notre prière si wanya nouveau là oh. Ne jibna ba mo ka no watro jima. E ya nyema po jima jiji. E ata mia bia mo na wa de zombo no ava na ma amagano no watro jima. Amagano no watro wa gbena mawu. Le Yesu pon kwaji ye mi dogbara le. Le Yesu pon kwaji ye mi dogbara le. Kukuye velia si mi le Yob agbala tato la me kukuye velia egble ayeto po tamadodo mbe wo po asio magawo nanaka wado avu o mi dogbara benade wo po dodo kata am de sia de sike onye si achi chere ma po dodo chi otro ya be wa gbogbo do de kele te po ya de o otro ya ma po nu sene wa gba o le Yesu po kama ma nu sene tro le Yesu po kama ke onu na dogbara ke onu na dogbara mi ase wa gbo na dogbara globo dodo ma asisi achi te lonchi wa de madu jiola atisi ati ronchi ware madu jiola mauna wado wo jine wa ye kwa klanti fa fablibo e ya asisi tire ronchi ola makpo mo baba o apota awora le Yesu pon kwaje mi dogbara le Pukui Ria shekela adewole fukpepe adem eye le adadrelia mela voadeke maka asinu o wotro ya de mapo nu sene wa akaka o katada eye nanaka maka nu le Yesu kama ke unu na dogbara nu vonde de kama kan ti o nu vonde de kama kan ti o nu gbangbla de kama kasincho na mare ba te pe akpakla abosa pa nu sambe ya atta mare kpo be ya acha kamera de ke ba nu sa de gbogbo jo abi da fikisi o ke wole ya ke unu na dogbara le Yesu pon kwaji mi dogbara le apata mi dakpe no le otro ata mi dakpe no da le si do le jimbe mi dakpe no la bana wonu o a ma chacha o va te pe ya e o la sikpe pom ho do so kata na ota mi bia ba otro ya pon kuno la Yehowa na ba wonu se ne wa nya ma si o kata chi do si o kata chi le Yesu pon kama Bibla ba nukunu gede o mi aho eye mi bia ba ameso kata pat te pe abo jimojijore o kata va gbowe e ya fisa afere kama li siwai o ma wada kama le siwai wa o e sata o va gbo we ya jinku mo o mau na bo wa jimojijo kata na va mana o le Yesu pon kama na do de kwa kona wasuosi na ba kwa nyenye ne wasuosi na ba gbo ko ba mi sisi aba nusa na wa gede oji na katutuo na doyoyo na ba mesi ona va kwakle kuhi de sia de vous kata de ona khofo nukunu le Yesu pon kama srau katakpo eye na ba no sia kata na kpo ma va otro le Yesu pon kama akpena ofofo le Yesu pon kwadie mi dogbara le amen. Kafu na mau of this global crusade, you will give me a louder hallelujah! Hallelujah! Welcome me all to tonight's global crusade. This is the third day of the global crusade, and I believe God has been blessing you since the commencement. And tonight will not be an exception in Jesus' name. Amen. For all that the Lord has done for us and for what He will do, I want you to lift your hands to the Lord and wave it to Jesus. Say, Lord, I thank you for all you've done for me and for what you will yet do tonight. Because tonight you will receive from the Lord. Even right from this worship session, the Lord Himself is going to touch your life and you will go with a miracle tonight. Wave your hands to Jesus as we worship Him.
forever. I love you forever. This God is to me. Oh, I will worship. I'll worship forever. I love you forever because oh, I will worship. I'll worship forever. I'll love you. Lift your hands to Jesus. Lift your hands to Jesus. The Lord is good and is worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My Redeemer. You are worthy to be praised. You're worthy. You are worthy. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My Redeemer. You are worthy to be praised. God is worthy to be praised. He's worthy to be exalted. He's worthy to be glorified. He's worthy to be magnified. Appreciate him tonight. And as you appreciate him, more will come to your life tonight. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God. There's no place. Yes, you are God. Tell him who he is to you tonight. He's a God that never changes. Yes, you are God from beginning to the end. There's no place for argument, 'cause you are God all by yourself. Yes, you are God. Oh, you are God.
Lord, lift up your hands to Jesus. Wave it to the King who is alive and is alive forevermore. He's Lord over our lives tonight. He's Lord over everything that concerns us. And tonight, He will be Lord over your life. Oh, yes, He is Lord.
Amen. Praise the Lord. You can do better. Kafu kafu I na say, mau. praise ye the Lord. Na memia kafu. Na mau la. Joy in your life, Jijo la gbomi. joy in your family. Jijo le opo wa meme. Today is the day of Otro joy, ya nye jijo po and otro. joy will never end in Jesus' name. I want to inform you that our Father in the Lord is on ground. Put your hand together for Jesus. Put your hand together for Jesus. Joy in your life. Let's open our Bibles to Psalm 118. Psalm 118. I want to read from verse 15. The voice of rejoicing and of salvation is in the tabernacle of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. Today, there's going to be joy. Voice of rejoicing. I say voice of rejoicing in your life, in your family, in our camp. Today is the day of voice of rejoicing. Voice of salvation. Rejoicing for healing. Kasi chuba mau doli uchinya. Kasi mau doli wo nyinao. Fofo le Yesu pankama. Mie kafu unko. We worship you. Mie do reji. We adore your holy Eye mie name. do wo For what you have kokonye started to di do nu since so kasna Thursday, je ko Friday, cho and today. ke kwanta you are still bia. Mi dak pe no la wo so soma. Mi bia we na ho bia ba ha jijiu. Yesu pankama. In our Utro ya la. camp, there shall Le be mie do voice mela. of rejoicing. Nukunu atu. Voice of rejoicing. Anyi jijo ponya For wro. salvation. Na mo For ji deliverance. kotro. Na mo The hand kashu. of Almighty Ama God will ame do kata mau pasi. valiantly in the Awon name gao. of Jesus. Le mie do me le Yesu Whatever pankama. your problem is, Ba ka as esi you ko listen kuyola. to the word of God Esi ne le nyanye and sema. pay attention to Esi the ne word, le nkul le your yansia. problem will be solved O today in uhio Jesus' kata name. aho to ya Do Yesu not pankama. go back the way you came. Magaya pa me abale You will sikene ba not go o. back the way you came. Maya pa It me abale is sikene done. ba o. Thank you, Eba me Father. ho fa. In Jesus' Akpere na fofo. name we pray. Le Yesu pankama mi de borale. A big Amen. We are going to sing from our program sheet, page 2 of our program. Just as I am, without one plea. Just as I am, without one plea. Just as I am, without one plea. But that blood was shed for me, and thou did bid me come to thee. And thou did bid me come unto thee. O Lamb of God, I come, just as I am, waiting not to rid my soul of one dark spot, to thee whose blood can cleanse each spot. O Lamb of God, I come, just as I am. Thou toast about with many a conflict, many a doubt, fightings and fear within, without. O Lamb of God, I come, just as I am, poor, wretched, blind sight, riches, healing of the mind, yea, all I need in thee to find. O Lamb of God, I come, just as I am. Thou will receive with welcome, pardon, cleansing relief, because thy promise I believe. I come, just as I am. Thy love unknown has broken every barrier down. Now to thine, yea, thine alone, O Lamb of God, I come, just as I am. Of that free love, the breadth, the length, the depth, and the height, then above. O Lamb of God, I come.
it's time to call upon the name of the Lord. Once again, this particular night, the Lord is going to manifest his power. I want to call upon the name of the Lord. Let's talk to the Lord. Akenu That eye this mia donna peto particular azon night, this mia donna great mau ba mau transformation, le wo troya fe enu se gan will be pe totro sia anyo ha to pe mama wo troya ke wonu na deji eye na kuna pe to call upon the name of the yo Lord. Yehowa pe nko How glorious Eye, and how wonderful nukunu for to you he to ka o find nyena o yourself ple amenu be gan ka o nyena o le eyi to he sia me wo troya to he sia be na akpo Yehowa ba si eye nyi sia be na akenu na dogbeda eye nyi sia be na atuna pe to be o mau is my nye life. mau wo troya nye nye zan kuna pe to eye atuna mau me ga to nu ne wa do ai o de nye luvon Others thou art touching, eye na kasi nene le kasi am ne la mo trom ne la mo penya trom la Yehowa me ga to nye hanu nye ai o no vinye ntui no vinye nu eye nye se mia dogura ministers a and me se ka servants of nya the mo po Lord. to la ula eye nye se mia dogura We are gathered Jesiu in the nukunu presence la of mia the onye Lord. si o It's ze time ka to kala mi pray. gale apo to It's apo time to cry to the akom Lord. eye mie le be mia ja mia je Yehowa pon kom Is mia my night. adogli na ya ma ela bena o tro ya re eye nye o tro la Great ezan ya me ere nye zam nu gan o nu totro gan o ne ba me le nya gbe me in my eye family. totro gan o ne ba me nye po me totro gan o In my ne ba me community. le Call upon the name of the Lord. ame khadum eye to na mo ba ma o de o do wasi afia le nya gbe me l'Africa le teƒe ya la Amerika ƒe anyigba dzi Afrika nukunu gãwo ɖe dzɔ ɖe Yesu ƒe ŋkɔme Yesu ƒe ŋkɔ yi mi de gblɔ le In the book of Amen. Isaiah chapter le 11, Isaiah ƒe agba tavi ɖekɛ ɖea I'm reading from verse mele 9. xlẽm le nu xlẽm tso kuku ashekelia Isaiah ŋuti chapter 11, Isaiah verse 9. For the tavi earth ɖekɛ kuku shall be full ashekelia of the knowledge of the Lord, as the ebe waters ayɔ kple cover the sea. Aram We now tso want yi ɖe to pray that through the GCK, miabia the Mawu be light of tso the gospel to will dzisike be sia dzi shown la throughout nyanyui la the akaka le world, afi sia afi in every nyanyui la territory, anɔ nɔƒe ɖe sia ɖe ɖoƒe ɖe sia ɖe every town, le dukɔ ɖe sia ɖe me la continent. Let's le lift up our xexea voices katã and me pray. Mawu ƒe ŋusẽ ne wòaɖe zɔ le afi sia afi nyanyui sia atu ame sia me nyanyui sia atu ame sia me mina míakɔ Yehowa míado Yehowa ŋkɔ ɖe dzi míakɔ Yehowa ƒe ŋkɔ le Asia ɖe anyigba dzi le Amerika le afi sia afi la nyanyui sia ɖo la yi afi sia afi mina míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ eye nye sia míado gbe ɖa eye nye sia míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ mina míado míaƒe ŋkɔwo míaƒe dukɔwo katã ɖe dzi mina míado míaƒe nuto katã me ɖe dzi ale be Mawu ŋutɔ ƒe ŋkɔ ne wòade dzi eye vevesese siawo katã le afi sia afi la Mawu ne ɖe wo ɖa eye ne wòanya be nyanyui la ne wòakasi ame sia ame nu le dzisike sia ŋuti la ame míama nyanyui la ƒe awu míama nɔƒe ɖe sia ɖe kpakple nyanyui la míage ɖe afi sia afi eye nɔƒe ɖe sia ɖe afi sia afi si ke amegbetɔ gbe li koa míabia wo eye míagblɔ na wo be dzisike adze gɔme eye awɔ be ɖoɖo ɖe afi ma to na Mawu ne wɔ be dɔ le wo ame si woame nyenya katã me le afi sia afi la fia Mawu to na Mawu be Yehowa ŋutɔ Mawu ŋutɔ ne wòaɖe yeƒe ŋusẽ gã afia le afi sia afi le Yesu ƒe ŋkɔ dzi míedo gbe ɖa le amen gã kple amen kpekpe aɖe le afi sia afi amen gã kple amen kpekpe aɖe le afi sia afi Psalmo tabla 92 Psalmo va gba le tabla 22 maxle kpukui gbã Psalmo va gba le tabla 92 kpukui gbã ebe ale si zi nɔƒe veve ƒuna ɖe etɔʋunu la nenema nye luvɔ eƒe veme ƒu ɖe nuwò Mawu wòtrɔ ya míado gbe ɖa eye míabia Mawu ƒe etsikɔ sia kpakple dɔwɔame si ne ku ɖe
dzimetɔtrɔ kpakple xɔxɔƒɔm tsi la míabia Mawu ƒe Mawu ne wòa aho le anyuie le amewo ƒe dzime eye Mawu ne ekpɔ nublanui na mí wòatsɔ nu vɔ̃wo ke mí mía aɖatsi míaƒe agbewo eye míaɖatsi míaƒe ŋuti ne míabia Mawu ne ɖe zɔ azɔ nɔvinye meka afi si ke nele meka nu si ke wɔm le la eye nye sia be mía ado gbe ɖa eye míakpɔ tɔtrɔ gã la míawo nye sia le nu ƒom na Aƒetɔ eye nye sia be wòaƒo nu eye nye sia be na míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ ale bena Mawu ŋutɔ ne wòakpɔ nublanui na mí Mawu ŋutɔ ne wòakpɔ nublanui na mí eye tsikɔ ne wòawu mí ɖe atsikɔ ne wòawu mɔwo katã siwo ne le xexea katã me eye mɔkpɔkpɔ ƒe agbe na ma Aƒetɔ la míado gbe ɖa eye míabia Mawu ƒe leke ƒe wokpɔ kpekpegbalẽa wose dzi si ke ƒe nya woatso nya me alo woadzi be yewoage ɖe mía me eye wo katã woage ɖe ɖoɖo la me mina míaƒo na Aƒetɔ la Let's talk to the Lord. Let's call upon the Lord. mina míaƒo na Aƒetɔ la In Jesus' le name, Yesu ƒe ŋkɔ la dzi míede gbe ɖa le this time, eye sia dzi la mía the Lord. adzi Aƒetɔ ƒe ŋkume Almighty God, eye míabia Mawu ƒe ŋusẽ ketɔ be ne wòaɖe yeƒe ŋusẽ ne wòaɖe yeƒe ami sisi afia le dukɔwo katã me their dominant eye powers and evil plans to nukunuwo and dzesiwo scatter in the ebe name ena mi ŋusẽ be míagba nu míakaka nu eye mama nu ebe kpɔɖame na ŋusẽ mi be míaɖe zɔ míazɔ fli kpakple dawo dzi nɔviwo mina míazã ŋusẽ sia wòtrɔ ya serpents and scorpions. We want to be pray. míazɔ dzi le gbegbe kple dawo katã dzi míabia Mawu ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe agbea ƒe mɔ ɖe sia ɖe nu siwo ŋuti amewo tsitre ɖo mía ŋuti amewo le zɔ ɖem la míabia Mawu ƒe ŋusẽtɔ Mawu ƒe ŋusẽtɔ ne wòagbã kɔkuti mawo katã le Yesu ƒe ŋkɔa dzi la ŋusẽ ɖe sia ɖe ɖoɖo ɖe sia ɖe atikpakpa ɖe sia ɖe la Mawu ne kaka wo ɖa Mawu ne gbã wo ɖa ke nu nado gbe ɖa ƒo na Aƒetɔ eye nyi sia bena ƒo na Aƒetɔa tona Mawu bena ɖe meka ŋusẽ o la o Mawu meka ŋusẽ o la le afi sia afi si ke wole la ŋusẽ siwo katã wonye le afi sia afi ɖe ahanono ƒe ŋusẽa ɖe gbɔgbɔ vovowo ɖea ɖe etrɔ subɔsubɔ ya meka nu si ke wonye o la nɔvia míabia Mawu ƒe Mawu ŋutɔ ƒe ŋusẽ ne wòaɖe ƒe zɔ eye ne wòagbã kɔkutui ɖe sia ɖe Break every power. Mawu ne gbã ŋusẽ ɖe sia ɖe Break every power. Mawu ne gbã ŋusẽ ɖe sia ɖe In Jesus' le Yesu name, ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le amen. amen Amen. amen Let's now remember countries mina míado ŋku dukɔwo azɔ ravaged by floods, dukɔwo katã siwo me by vevesesewo le war-torn countries like ha Ukraine, aʋawɔwɔwo li abe Ukraine Russia Sudan kpakple afi sia afi dukɔ vovovo siwo katã me míekpɔ kuxiwo li la míayɔ Aƒetɔ ƒe ŋkɔ eye míabia Mawu ƒe Mawu ŋutɔ ne wòaɖe zɔ mina míayi Aƒetɔ ƒe ŋkɔ me le gbedoɖa me eye nyi sia míado gbe ɖa eye nyi sia be míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ eye nyi sia míagblɔ na Aƒetɔ bena be o Mawu wò ŋutɔ ɖe zɔ la wò asi míehiã wò asi la míehiã wò asi of the world, wherever there is trouble, we want to pronounce meka kuxi siwo ne le dzɔdzɔm le dukɔ mawo me ɖe míedzi míabia Mawu ƒe ŋutiƒofa ne wòage ɖe afi mawo ka nɔƒe mawo katã le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le mía fofo míedzi míado ɖe dzi míakafu wò ŋkɔ kɔkɔe la akpe na wò Mawu gbagbe la ɖe nu mɔnukpɔkpɔ sia si nena mí la ta Mawu nusɔgatɔtɔ be míanye ame siwo akpɔ enu siawo katã nye ɖasefo na nu siwo katã wɔm le Yehowa zi ɖeka ke wòtrɔ ya esi míekɔ wò ame sia minalawo ɖe dzi wòtrɔ ya mía fofo míaƒe pasɔ ɖe dzi wòtrɔ la nukunu gãwo ne woadzɔ dzesi kpakple nukunu geɖewo eye to siwo ne tu la ne woatrɔ aʋu le Yesu ƒe ŋkɔ me le Yesu ƒe ŋkɔa dzi ye míedo gbe ɖa le amen amen Amen. amen
kafu kafu na mawu You can do better than na that. ta wo nyu alo kafu kafu na mawu. The journey has been wonderful from Thursday. Azon ya le dzi yim tso dzo ɖa gbe Today is the third day. yawo ɖa gbe ke fi ɖa gbe eye gbe nye memle ɖa gbe nu nyui aɖe ava me na wo. Clapping there. I don't know why we Ame can ke le join. asi ƒe ƒom le afi ma. Praise the Lord. Kafu kafu na mawu. We thank the Lord for the way Nye the da Lord kpe na has mawu ɖe been nu ale si ke blessing us, wole mía yram using our Father in the Lord. to míaƒe pastor ƒe agbe dzi le mɔ vovovowo Greater dzi rain we fall tonight. eye nu gãwo ke míagakpɔ wòtrɔ ya. Blessing we fall Yayra tonight. gãwo míagakpɔ wòtrɔ ya. The open heaven with Eʋu showers dziƒo of nu blessing kpakple in nukunu kple Jesus' dzesiwo le name. Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Once again, you Zi are ɖeka ke welcome la, to- we are míawo all zɔ. welcome to the Mia katã third míawo day zɔ va ŋkeke of this tɔ̃lia great retreat le takpe crusade. gã sia me. Everywhere Le afi in sia the afi world, la, we le are xexea me la, connected. mía katã míele ɖeka Something wɔm great is happening eye at nu the gãwo Alpha le location dzɔdzɔm le here, nɔƒe ɖe sia ɖe and I believe at siwo your míele end, eye something medo great dzisi is be wò equally hã happening. nu gãwoe adzɔ Tonight, ɖe there dziwò. will be a testimony for everyone connected in Ezã ya la takpe Jesus' nukunu name. adzɔ na ɖe ame sia ame So si we are welcome. wɔ ɖeka kpakple mí dzi le Yesu ƒe ŋkɔ Listen me. to the few announcements. Azɔ míase I ɖaseɖiɖi hope you sue understand the aɖewo. nature and the uniqueness of this program. Miexɔ se be mienya ale si be mie ɖoɖo ve siawo katã míetsɔ wɔ ɖeka. Ame aɖe negblɔ be nukunu akpa eve Therefore, you will not settle eye mía katã míekpɔ for be just one portion. mímenye enu ve yiwo míewɔ míele keke nu ɖekae. Takpekpea dze gɔme gbea The eye wòdze gɔme ŋdzia. was another thing. It was wonderful Mawu nya today. gbãtɔ si míese gbea enɔ tɔxe etsɔ tɔ ya ma de ƒu By 6:30, you will be here. etsɔ ŋdi ga de kple afã la nanɔ teƒe ya xoxo The faith of Shadrach, Meshach, and Abednego eye blew the mind of everyone. nukunu siwo va Shadrach, Meshach kple Abednego va wo hã xɔ eye míexɔ egbea eye ame aɖeke ma de etɔ ƒu o. Ne mete va gbea hã meɖe fu o. Etsɔ anaxɔtɔ ƒe akpa zi ve le Yesu ƒe ŋkɔ me. Etsɔ ŋdi gade kple afã xoxoa míanɔ teƒe ya eye ame siwo katã le Boss location points, so that before 6:30 we are all here for the faith clinic. Tomorrow will be great in Jesus' esɔa name. anye nukunu ƒe ŋkeke gã aɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me eye le ɖoɖo sia me mia katã mienye be mia sɔhewo la akpatɔ xɔ gewo le le o. I can hear you very well. Sɔhewo axɔ akpatɔ sɔŋ So you have a step ahead of the adult, because on Tuesday Elabena, there's going to be Impact etsɔla Academy. Impact ava me, Impact We Academy shall ava to excel. taflatse God bless Bradagbe you. ma. Thank you, media, Mawu for ne joining. yra o. You can see that. You will understand. You will na excel sem in eye your na prayers na in ade dzi le Jesus' ɖoɖo ƒe name. ɖe sia ɖe alo ɖoɖo ɖe sia me le Yesu ƒe ŋkɔ me. To hear from our Father in the Lord, Nega le we begin teƒe ya to míagaxɔ speak about nu tso Daniel. mía fofo gbɔ alo míaƒe pastor gbɔ si wole nya sem ele wo nu fiam tso Daniel ŋuti la, nugɔdede ƒe ŋusẽ alo ŋgɔnyenye ƒe ŋusẽ ne ava míaƒe pastor gbɔ age ɖe sɔhewo gbɔ. Sɔhewo katã ne gblɔe eye ame ɖe dzi na mi. Make sure that we get the best out of Etsɔ la, this unique mía katã program. mía age ɖe From ɖoɖo now, sia si your míawo life will be unique. tso yiyi siawo dzi la, woagbe anɔ ɖeka eye woanye nu ɖeka wɔla wo gbɔgbɔmegbe la anye nu ɖeka eye ɖo agbewa ƒe ɖoƒe ɖe sia ɖe la axɔ ɖeka anye ɖeka le agbea ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esia Expect ta you tomorrow míenɔ by teƒewo hã 6:30. tsɔ etsɔ ŋde gade kple And afã also in the eye evening gawo hã tomorrow, the wotrɔ GCK kpadza dzi si ke gale continues dzi yim as we have tonight. esi mie abe ale si ke míele wɔm wotrɔ ya For the past 2 eye days, nu gãwoe and ava like me we noticed yesterday, is going abe to ale si be míedo what si we le teƒe call ya la increase ava me tsɔ hã nenema ke ascending. We call it crescendo. míeyɔna be It is getting crescendo louder and louder eye and ava me louder le and gãnyenye louder gãnyenye in gãnyenye dzi Jesus' le Yesu name. ƒe ŋkɔ me So therefore tomorrow evening eye tsɔ we are wotrɔ here kea by mía katã míaƒo 4:30, ƒu so that we can le get ourselves ga prepared for what the Lord has for us.
There will be lunch hour Ne tomorrow me hoho for alo all ga who have ton surrendered eye their mia kata mia kpɔ nu lives si unto ke the Mawu le Lord wɔwɔm na mi on Thursday, ame siwo on katã tsɔ woƒe Friday, agbe na Mawu la and those who will give multitudes that will etsɔ give si their ne va lives yi to the nyi Lord tsɔ today. hã eye ame Special geɖewo siwo meeting atsɔ and agbe na Mawu special trɔ ya package for eye you. siwo wɔ xoxo la Just woawɔ ɖoɖo the tɔxɛ aɖe na wo hall over there, the campus hall. le By ametsi 2:30, we call it sukuxɔdelawo lunch ƒe hour, and lunch hour is lunch xɔme. hour. So when you get there, you don't need to. eye all míeyɔna preparation bɔbɔ sia bena have be been made for you. nuɖuɖu Please, tɔxɛ if you have surrendered your life kpakple unto the Yesu Lord, ne you mía are ɖe ku waiting na mi there ne for mía you, hã and mi tso míaƒe something agbe na Aƒetɔ Yesu la great is awaiting mía you as ava well. ɖoɖo sia me You eye will nu never gãwo miss kple nu your xɔasiwoe blessing in nɔ teƒe mi Jesus' name. míada míaƒe nukunu la ƒu o le We have Yesu ƒe few, kɔme dignitaries who have bubume aɖewo le mía me siwo va mía me xoxoxo by the be grace of yewoa God, you are given invitation and they heard that our wɔ Father in dɔ law wo will be nyui eye coming, to míaƒe meme la míele gbe dem asi na wo eye wole dɔ wɔm nyui va se ɖe si míaƒe pasɔtɔ ava the eye Reverend Dr. Emmanuel Wotrɔ- Adeyinka Aribasoye, dɔkta Chairman, Adeyinka Christian Association of Ekiti State, Ekiti State ƒe President of Ekiti nugɔnɔla Baptist Conference. eye ame siwo nye baptist sɔtsidela katã ƒe amegã le Ekiti ƒe nutɔmea ye ma wo zɔ va mía dome le Mawu ne yra o eva teƒe ya kpakple srɔ̃a The wife is there, ma, you are welcome as esrɔ̃a va well. hã va mía dome Father, míanɔ in the Lord, míawo so srɔ̃ come míawo in. zɔ God lo bless you. Mawu ne yra mi geɖe eye ne wòaya ƒomo katã On seat also we have Professor Pastor Samuel Oyebandele, Vice Chancellor, Anchor University, Ayobo, Lagos. You are welcome, sir. míawo zɔ God lo bless you. Mawu ne yra I'm mi happy to have you around. míawo zɔ Also on seat is Mr. Bomi Oluwalana, FM Radio Nigeria. FM Radio Ekiti Nigeria State ƒe Sir, you are ŋgɔnɔla welcome. eya ma God bless mía you. nɔvi wo zɔ lo Mawu ne yra o Our Father-in-law has graciously granted eye that the camp chairman míaƒe will be pastor la coming up to greet his people. As you know, the program was organized by exɔ both bubu ale the gbogbo CAN bena be and the PFN chairman. Sir, ame si nye nutoame katã ƒe amegã be ya agblɔ nya ɖewo ɖe eƒe ŋgɔ alo ɖe gbɔ. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu What a privilege. mɔnukpɔkpɔ gã ke nye sia By the mercies of God. to Mawu ƒe amenuve me la Because it has pleased him elabena edze nu to visit our land in a be special way. wòasrɔ̃ míaƒe denyigba alo míaƒe anyigba kpɔ le teƒe ya I le give mɔ glory to vovovowo the me name of the Lord mede bubu Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti on behalf of the Alo Christians metsɔ in the state. ŋutikɔkɔe na Mawu ɖe ale si Mawu sra míaƒe itikikiti ƒe nutowo la me eye wò The be Holy made Spirit wo zɔ na mía inspired fofo man of God. Mawu ƒe ame si Mawu le zazãm kple ŋusẽ ale gbegbe To deliver be wòatso ka God has released. abe ale si Paulo hã wɔ ene Your fire medo will gbe ɖa never be go wò down. dzo la va yi anyi gbe ɖe akpɔ Your o head will not fail. wò asi magẽ The gbe ɖe anointing o of God ami upon your sisi life ne will le never agbewɔ me cease. agadze magẽ o We are blessed to Eye have mie- you mie- in Ekiti State. Mawu yra mi esi ne va mía me le Ekiti ƒe nuto la me Mommy, Mawu ne yra o míanɔ Mawu ne yra o hã please sit down. God bless you. Mawu mi ɖe ku mi na anyi Mawu ne yra mia katã Ekiti is blessed. Ekiti la Mawu yra We Ekiti said nuto this la when me Baba stepped in míegblɔ xoxo bena 4 days ago. míegblɔ le That ɣleti sue aɖewo va yi the nye last sia GCK for the year be edi si ke mamlɛ le ƒea mea on the soil Ava of Ekiti State. le Ekiti ƒe anyigba dzi What a special favor. eye amenuveve gã ke nye sia va míekpɔ The great transformation
tɔ trɔ I gã. just take a text from Joel chapter 2. Metsɔ anya ɖe le Yoel ƒe agbalẽ ta ve and verse 25. kpukpui 19, 19 kpakple 20 dzi. Be zealous Ebe eye Mawu anɔ kpakple eƒe and the denyigba Lord will pity eye his Yehowa people. akpɔ nublanui na yeƒe dukɔ. The Lord will answer Yehowa aɖo and say to his people, eye behold, aɖo nu na yeƒe dukɔ eye I wòabena will be send you grain, kpɔ ɖa and new wine and oil, ma- and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach kple around ami here ɖe in the mi name of ne Jesus. miaɖu aɖi ƒo eye nyemaga na nu nakpe mi le dukɔwo dome azɔ o. Ame sia ame si ne le Global Crusade alo takpekpe doƒemɔ kaka gã sia me la afi sia afi si ke ne le gbenye sem le Mawu ne yra wo fũu. Of Joel chapter 2. So, Kpukpui 25 eye maɖo eƒe siwo ʋetsuviwo kple ʋedzrawo abɔwo and the kple nu showy vɔ̃ locusts, nuwo kple ʋedzrawo abɔwo kple nuwo ɖu nu la teƒe na mi. Woawoe nye aʋakɔ gã si medɔ ɖe mia nu to restore eye and to edzɔ dzi na reconcile Mawu the alo whole edze Mawu nu be wòaɖɔ mi ɖo eye wòatrɔ nu siwo katã nye eyamatɔa atrɔ ɖe yeƒe dukɔa ƒe agbe me eye wòdzra yeƒe having this crusade on the soil of Ekiti land. Mawu ƒe amea ɖe xexea katã me eye mexɔ se be dukɔ sia dukɔ afi sia afi le xexea katã me la wole ɖeka wɔm kpakple takpekpea And I pray tonight, eye mele gbe dom ɖa zã ya me be you never miss the move of God. megada mɔ ƒe asi si ne le mía dome si aze zɔ le mía dome le Yesu ƒe ŋkɔ me. Every plan, Ɖoɖo ɖe sia ɖe every allocation, afi sia afi and every blessing eye yayra ɖe sia ɖe si Mawu Ŋusẽkatãtɔ has prepared for dzra you, ɖo na wò la you will receive in naxɔe Jesus' name. le Yesu ƒe ŋkɔ dzi. My people in Ekiti once again, Nɔvinyewo le Ekiti ƒe anyigba dzi zi ɖeka ke la megale nya sia gblɔm na mi be makpe ame sia ame le afi si ke wole la va and encounter the Lord. eye dzi Mawu ŋkume The Lord is elabena there. Yehowa le mía me le teƒe ya And I pray, eye medo gbe ɖa be end of this le crusade, ɖoɖoa katã ƒe nuwuwɔ takpe katã ƒe nuwuwɔa Ekiti nyigba Nigeria katã eye anyigba katã la remain the same again. womanye abe ale si ke wole wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. God bless you. Mawu neyra mi. You can do better than that. Natsia xɔ asikpeawo ma lo. What a declaration and what a prophecy. Mawu nyagblɔɖika gã ke nye sia ava me. It will never remain the same. Ekiti maganɔ abe ale si ke wole tsã wole Yesu ƒe ŋkɔ me. Nigeria maganɔ abe ale si ke wole Afrika maganɔ abe ale si ke wole tsã o. Eye Europa hã manɔ abe ale si ke wole tsã o. Menye Amerika ƒe dzihe anyiehewo katã wo katã maganɔ abe ale si ke wole Australia, Asia, Oceania wo katã maganɔ abe ale si ke wole o. Eye mía katã maganɔ abe ale si ke míele le Yesu ƒe ŋkɔ me. So shall it be. Nenema ke wòava me na mi. Bless you. Mawu neyra mi. In Psalm 150 it says, Salomo alafa ɖeka Lord, kple enyilia wobe míakafu Yehowa le dukɔ katã me míado eƒe ŋkɔ ɖe dzi le dziƒonutowo katã me míado eƒe ŋkɔ ɖe dzi ɖe nu gãwo katã si wɔm wole ta míado eƒe ŋkɔ ɖe dzi ɖe ale si ke wòle nu gã kple nu dzɔatsuwo wɔm le míaƒe agbe me míado eƒe ŋkɔ ɖe dzi kple praise him hadzidzi kple kafukafuwo kpakple eʋuwo with strings míado and ɖe ŋkɔ pipes. ɖe dzi Let everything that eye mina be nu siwo katã me gbɔgbɔ le la wonedo Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe dzi esia ta le takpekpe gã sia me kpe ɖe nunye eye mía katã míadzi xa le dukɔ katã me eye míasubɔ Yehowa ƒe ŋkɔ. Mawu neyra wo. Zakochany,
giants come. My God is so much bigger than troubles I face. Why would I hunger for power or riches of fame? Oh, 'cause my God is so much better than all of these things. I won't be shaken. I won't be moved. My God is faithful. He's I'll speak to the mountains. It's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. The enemies for the battle is done. My God is stronger, the victory's already won. Oh yeah, He died for my ransom and rose up on the third day. Oh, 'cause my God is hell and the grave. I won't be shaken. I won't be moved. My God is faithful. His promise is true. I'll speak to the mountains. It's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. There's no mountain too high, no valley too low. There's no fear that I have He doesn't already know. There's no problem too big, there's no weapon too strong. There is nothing for God that's impossible. There's no mountain too high, no valley too low. There's no fear that I have He doesn't already know. There's no problem too big, there's no weapon too strong. There is nothing for God that's impossible. I won't be shaken. I won't be moved. My God is faithful. His promise is true. I'll speak to the mountains. It's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. So I shake it. His promise is true. So I'll speak to the mountains. It's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning
your life. And at the feet of Jesus, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken tongues. Just give them all to Jesus. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all to Jesus. Give them all to Jesus. He never said you don't leave the sunshine. He never said there'd be no rain. He never said there'll be no rain. He only promised of singing. That the very thing that once brought a lot of pain. Just give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken tongues. Just give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth light of His glory and praise. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken tongues. Just give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. At the feet of Jesus, lay them down. Just give them all to Jesus. Bring them all here right now. Just give them all to Jesus. Once again, please don't do that. Pick them up again. Give them all to Jesus. Praise the Lord. Kafuna mau. That is too small. I said, praise the Lord. Kafuna mau. Testimony time. Eyanyi dase Job, bibe yi. chapter 9, verse 10. Which doeth great things, past finding out, and wonders without number, is it. Be tonight. Let's listen to the Alpha location. Praise the Lord. Hallelujah. Brethren, I said, praise the Lord. I am Dr. Monijo Sunday, a consultant physician with specialization in critical care medicine and emergency medicine. I'm here to introduce one of our brothers whom the Lord has done something for, and you are going to listen to him now. He is brother Olabiyi Seson. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to thank God because He healed me. He opened up my blocked heart some 15 months ago. I want to thank God. How He started
My life was heading away. I had to tell my brethren, please take me to the hospital quickly. And I was taken to a nearby hospital. They couldn't help. I was at the state teaching hospital. Called me that it was beyond what they could do, that if I could try abroad, that's Avel Babala multi-system hospital. I was taken to that place in ambulance, hooked up to the oxygen, and when I got there, they were reluctant. They didn't want to take me. They said I should have come about 3 days. It was 3 days after that time. But eventually, doing everything to make sure that when I came out from the ICU, and I was stabilized at that time. But the doctor told me that my it was another GCK, that September edition. On Sunday, September après le doigt avait GCK mais va et une quelque blabbe va à Delia et ya eurula au donam hafi et si me ya fima mon papa soit si me ma a de ka ko GCK pe maunya et ni matang no benua gbere akpa o Yesu de ka alesike o le nema ke o gale choyi mavo e ma ba me globe na banu si ma o Yesu wona mo si o ko no agbele te pe yala ani gbajira e ga ko o mo gale gba e unku e na tuna nko unku e na tuna do ke o na ba ye khoto yo le konji la physique na le ya dokita va e o wana musike mo do la o e njikadia kwadia trova we ya kwa le sike malia asime la fimala mabama yida do kien ko e makwo de makwo musike wa do si watia wa agava mema e ma ya fima e o do nko zibantwa e juwa ko le asle si dialda e mi kwara no kata sokba nue e no kata le nue e doctor ba o no kajo mimo de kaklaure akama unto da yodom God does things that you cannot explain. Dokita bubu anto globe na ba bubu are globe na ba ya no to bana sima wona no kura do sima mate wa sem o metu no bana ma opo nukunu nuka enyesia majima dakpe na mau de mo pama ba gbeta majima dakpe na ntogo ha bana ba mau akpe la bana le mau te po le mia te po ya we're going to have striking miagba honukunu makumubio sayam exam majima de kwejina obana ba wo ha exam majesi kunu ajala fisiafi togbelo wo ha te wale moji
say I am well. God is here. Let the weak say I am strong. God is here, His wonders to perform. God is here, let the broken-hearted rejoice. God is here, let the sick say I am well. God is here, let the weak say I am strong. God is here, His wonders to perform. In your presence there is fullness of life, and healing flowing for body, soul, and mind. God of miracles, God of the impossible is here. God is here. Let the broken-hearted rejoice. God is here. Let the sick say hi. Oh, God is here. Let the weak say I am strong. God is here, His wonders to perform. In your presence there is perfect peace. In your stillness I behold your deity. God of wonders, God of power is here. God is here. God is here. Let the broken-hearted rejoice. God is here. Let the sick say I am well. God is here. Let the God is here, His wonders. Welcome you to this third day of the great transformation for total triumph. Without any doubts, the transforming power of the living God has been turning things around in our lives to bring us our most desired miracle, especially the miracle we have desired from the beginning of the month till now. Comme je que va ser e siam e majima de que no be khafin na dogole que ta ko gan sia fa mo sia mala mau po nukunu a srau ha ko le moji e mia pa fofo alu mia pa pastora mau po nus mau po nu segbo ko konto fa de hafine wa aje ele mia mo troya ka hafine wa va mia ma jijonye na ma miapa hajila eye akpena be mia akpena chi mia akpe Jonathan White be mia ajihana mau with Dr. Pastor Kumawe and great and I'm excited to be a part of it, and I want you to stand with me and sing. We're going to sing about the goodness of God today, and I know you've all experienced the goodness of God and what He can do in your life. And so I want you to lift your voices, lift your hands, praise the Lord today as we sing goodness of God.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it now. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you, Father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your running after. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Sing it now, come on. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Oh yeah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And then worship him today, come on. I'm gonna sing, yeah. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I want to sing of the goodness of God. Yeah, I want to sing of the goodness of God. His goodness is running after each and every one of us. You can't run fast enough, run far enough. He'll catch you. And I'm thankful for his great transformation for total triumph. And again, so happy to be part of this. And I'm going to do another song that it's been around for a while, but you know, sometimes we come into something and we want to be made more like him, more in his image, more in his likeness. So I want to do this song. Sing along with me as we sing it. Change my heart, oh God.
Change my heart, oh, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you. And when we allow him to step in and change our heart and make us more in his image and likeness, he proves his faithfulness time and time again. And there's a song that I've been singing for a couple years now, and it's all about the faithfulness of Jesus. And if you look over this past year, you realize, you see the little things, the big things that his faithfulness has provided in your life. So I want to do this, even in those moments of fear and desperation. If you look, you can see his faithfulness. You listen. Sing along with me if you know this. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love, he's proved faithful to me. Every word he's promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, his love and mercy I see. Oh, in my heart I have questioned, even failed to believe. Still he's been faithful, faithful to me.
He's been faithful unto us. In Acts of Apostles, chapter 19, verse 11, and God wrought special miracles by the hands of Paul, so that from him and from his body were brought unto the sick handkerchiefs and aprons, and the diseases departed from them. Paulo Jo eye maucho amebu dalena mia pe jijimea eye lekepea na mi lefiesia bedenchi nemia wodeka nemia do jana nye pastor Dr. W.F. Kumuyi apeto miazo pastor akpena wakafu mau enuonu tepe nam now eye nemi kata mau dedo kufianu tepe ola le Yesu pen come eye nu tepe o pe mau ye mau nye nya yo kata mau gbon la o le tepe eye yepe eje Kristo pe jeje Kristo ewene bena yepe nu gbedodo kata la ewona nu tepe o fana mau pen tepe o ma awo dole akpo mefesia le Yesu pen come mejibe makade jino bena mau le tepe mau le bola fima ikemele mau le bola fima ikemele afima ikemele afi ikemele eye wo ikele radio agbo wo ikele radio jibi afifila mau le gbo ye mau le afia mau la fima eye yepe nu le me fakele agbo awo yepe nu le agbo melefisi agbo han le Yesu pen come every promise he has yepe given, nu gbedodo yo kata o dona o yepe nyati yo kata wo gblo denu chi yepe nyagbodi yo kata wo de gblo den chi o yepe nu sen enye nu tepe wo yepe dominonyo ale yepe nyadete eye wo kata wa po me baba le agbo me le nyaba gbo me le Yesu pen come wonders in your life, kunu le agbo me wonder of salvation, kunu de popo the pe nu wonder of healing, do yo pe the nu wonder kunu of deliverance, gade de pe nu the kunu wonder of his word, yepe his nya promise being bakle yepe nu performed in your gbedodo pe me life fafa in pe nu kunu Jesus' la gbo me le Yesu pen come We've been in the book of ye Daniel. non Daniel We've pe gone through akpaliam chapter 1, eye mie chapter disa mie je 2, comme chota fi chapter 3, eta gba chapter eta 4. fi eta Now ton we're in eta ne chapter 5. asomie leta And atonliam as we look at chapter eye 5, ne bi gbo eta atonliam God has a word. mawu And when he enyade speaks no the esi word, eye ne he mawu stands ye by penya that word eno to na te fulfill de that enyati word. bi na And the nyama word of God ya will be kwegbo spoken to ye you wa tonight. weji And pepepe the eye mo word penya will be ola fulfilled gble no le in fesi your ya eye life nyama in akpe me baba la Jesus' gbo me le name. Yesu pen come Give me a good Bro, alpha amen, amen. Bro, amen. Gbere nam. Fofo. We thank you tonight Ye and bless your akpe no name. le What a fesi ya e glorious mie yira God wo you nko. are, A o a mawu great amenu God you fe la are, kasi a enye sinenyo. mighty, powerful Mawu God, nu sento, creator, mawu kanleto, redeemer mawu you wola, are. mawu We're asking you, amedela. Lord, tonight, Ye nenye you eye mie fulfill dia your le fesi word ya in bena. every Na life wode wo in nyati le Jesus' akpe si akpe me le name. Yesu pen come. Your wonders to Wo perform, nukuno and your ne fame. wonders in every Eye life, wo the nukuno young ne and the old, family the men and akpesi the akpemele women, the amejuchi people de vi here and the nutu people nyonu everywhere. ameyo We le pray tochi that your ameyo le word of chichipe ameyo le wonder pupe will come odo upon gbeda be every wo life nukunu pe nya ne tonight family in akpesi Jesus' akpeme fesi ale name. Yesu pen come Touch everyone. kasi amesi amenuti Everyone eye na duro around amesi and do amepe akpe wonders in eye every na wo life, nukunu even amlima ole today, by akpesi the akpeme manifestation egbe ko of your ha power to wo in nya pe Jesus' zonde mele name. Yesu Kristo pen We come thank you nye because de we know you have akpe no la bena answered. mie nye In bena le donchi na mi Jesus' vo le name, Yesu we pen come pray. mie to gbeda le Another gagbro amen before you amen sit down. bubure kafi na nu anyi God has blessed you. mawu Sit down in yira o the promise kaka and the blessing of popo the nu Lord. anyi We're le coming mawu to pe Daniel gbedodo chapter pe ya yira o me 5. Daniel I'm pe reading from verse agbaleta ton 26. makhlichokuya esi ayenye This komededeya is the esi interpretation ayenye everybody komedede has. ameade Everybody here perhaps has ameade a si Bible.
Many people have the Bible, and like the eunuch of Ethiopia, we read, and then Philip comes and he says, do you understand what we're reading? And he said, how can I understand? Except some man to guide me. We need interpretation. We need revelation. And we need the application of the word of God. It wasn't only Belshazzar that saw the right king on the wall. Then he couldn't understand all the people there in that yeast that hall. None of them understood. And not only them, us as well. Our right king will not be on the wall. Our right king is in the scripture. It's in the book of God. And Philip is asking us, the preacher is asking us, do you understand what you read? How can I understand? Except some man, a teacher, a preacher, a pastor, and a evangelist, an interpreter of the word will interpret the word unto me. That's why we are here, that you get the proper interpretation of the word. Asiole mau penyasi esia yenye komedete na enu yike onro obe mene tekel mau ekhli you brave for Andrea tekel o dawole nu danu me ke ele hojwe akpa lele hojwe akpa ojo edade nu danu me eye o dede nu danu me a mele nu pomcho nu danu yike blona nyape pepe mena mi olo enu jole afima enu ikele afima enu yo kata obo epu gbaple la o kata no so ene yide sekela jikwa ela na pepe me yikela si o neyin be ne pe apa alo ne lolo apa enu danuma la blona vo amenyi be eya yo yepe agbe yepe enu wona enu yo kata no ejim enu yo kata wo gbapre enu ye wo mo no le yi mame efo eye me ele wojoe o depo ele wojoe efo eye wo le wojoe ne mawu damipo lo naje alo maju enoka eje Noah ekpe le mawu pese kelme eye woje eya nuchi enoka eyi okpulejo mi ela bena eje le mawu penkume eya nuchi ne mawu so de popo pe adaka bwana Noah la mawu da Noah po mawu po be Noah pe eye woje ne mi po Abel bakple Mose bakple Joshua wo pele mawu penu danuame eye mawu pobe oje eye azon nemie va ameyo le nu babla ye yame ameyo le nu babla ye yeme a wo pele mawu penu danuame eye mawu make mawu ma yike le tepe ya mawu ma enye nukunu wola eye nukunu le si bena wa wo le miape agbeme eye mawu donu de jawo le mia dometo de sia de pe agbeme eye mawu ma ekpoto le tepe ya esimie gede nu babla ye yamea mawu damo po abe Johannes ene abe Petro ene abe Jacobo ene eye le Calvary le wope agbeta le edoyi ke Kristo wo le wope agbeta Kristo ezu de lanao Kristo yenye wope tepe hola Kristo yenye vosa mamleto eye nuka keye hiya ole wope agbema Kristo nanao Kristo eye ne Kristo da ukpo eye ne chaka gbakple Kristo ne chaka gbakple wo de la le Kristo ta naje le mau penkume mau akpo obeneji me bene Kristo akpo naje aje na yepe de popo aje na yepe koko aje na yepe chochonyenye aje na yepe do menyonyo le akpo me tukọ bubuo
wo nu sia le wo ntɔ oɖokuisi wole dzagbagba be yewoadze amen nenema yo wontɔ dzena gbagba le oɖokuisi kristo manɔe me wodzena gbagba le oɖokuisi ɖeɖekpɔkpɔ manɔe me wodzena gbagba le oɖokuisi mawo ƒe gbɔgbɔ manɔe me wodzena gbagba le woɖokuisi abe aleke belsaza ye ŋutɔ le dze agbagba le eɖokuisi. Kristo tsɔ yeƒe dzɔdzɔnyenye yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ yeƒe xɔxɔsɔ de agbewo me ale bena kpakple Kristo le me o eye wotsane le Kristo mea nakpe eye nadze fiesi ya ƒe tanya yenye Mawu nusewo katã tɔ da ame sia ame kpɔ eye wole dzi bena nadze ka ye nanɔ ne wo ɖeka ne va le ɖokusi eye Mawu ƒe tsɔtsɔke mele asi o Mawu ƒe vovokpɔkpɔ mele agbo mo Mawu ƒe ɖeɖe mesu asi o dzimetɔtrɔ mesu asi o Kristo ŋutɔ eɖe mɔ be Kristo ŋutɔ be ne ɖe zɔn le yeƒe agbe me oa n'afɔ hodzoe eye ma kpekpe ɖeke manɔ asi o wa ne le va Kristo gbɔ eye ne xɔ Kristo dzi se eye ne se xɔ nu yi ke Kristo wɔ le Calvary tawo eye ne ɖe mɔ ne bena ne va wo ƒe agbe me eye ne xɔ Kristo abe wo aƒetɔ kple ɖela ene eye ne gblɔ be Yesu Kristo elɔ nyanye gbɔ eye wo ɖem eye wo ŋlɔ nukɔnye ɖe agbegbalẽa mea ema nakpe eye nadze amegbetɔ sia amegbetɔ ame sia ame le anyigba ya dzia Mawu nuso katã tɔa eda mi kpɔ ye loo nanɔ hodzoe alo loo nadze le yeƒe ŋkume le kpukpui blafefɔ enyilia me Peres woma wo fiaɖuƒe la atsɔe na mediatɔwo elabena medo gbe ɖa o edzi Mawu ƒe ŋkume edzi tsɔtsɔke o edzi kpɔkpɔ o wo fiaɖuƒea wome eye wotsɔe de asi na mediatɔwo kpakple Persiatɔwo enu yi kpɔm nye le egbea ye kpɔm ye ma eye medo gbe ɖa bena esime mi le tsaka kpakple Kristo esime mi le kpɔ avulele le Kristo dzia Mawu ele afi sia afi Mawu yi ke nye nuteƒewɔla Mawu yi ke wɔna ɖe yeƒe nya ƒe nugbedodo dzia akpɔ wo be nedze Mawu aɖo wo kuxia ŋuti na wo atrɔ wo agbe eye atrɔ nu sia nu le agbo me fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me amen. Ele kpɔ enu etɔ̃ le teƒe ya fiesi ya. Enuɖuɖu dzɔdzro ke kplɔ ame geɖe kɔ gbegblẽ ɖo me. Womede bu Mawu ŋuti o eye womebu Mawu ŋuti o. Woɖe mo na wo ɖokuiwo ye woge ɖe kɔ gbegblẽ ɖo me le woƒe agbe me eye eɖe yeƒe gbegblẽ agbe ƒoɖiƒoɖi nɔnɔ sɔfia eye evelia yenye Daniel eva gblɔ mawunya Daniel nanɔ alia tegbe ɖudi gayuive me fiesi Daniel megblẽ na kɔ ɖo o eye agblɔ Mawu ƒe susu ɖe gofiami Daniel enye ame aɖe ame ɖeka pɛ yi ke nɔ yeƒe ehonu le Babylon ƒe anyigba dzi ye ɖeka pɛ ko edze te ɣle nuŋɔŋlɔ yi ke ŋlɔ ɖe eglia ŋuti eye eŋlɔe pɛpɛ eɣli pɛpɛpɛpɛ eye vɔvɔ̃ aɖeke manɔ eme eye mevɔ̃ na ame aɖeke o mevɔ̃ na efia ƒe ŋkume o eye egblɔ Mawu ƒe nya nɛ Mawu ƒe nya gbɔgblɔ le dzɔdzɔenyenye me ye kɔgbegblẽ ɖo manɔ me eye enu etɔ̃lia yenye nyagblɔɖi ƒe mevava pɛpɛpɛ nyagblɔɖi geɖewo wonye nyagblɔɖi tsi wɔnuku aɖe eye
nawo fiasia mawu pe yaira mawu pe nugbedodo nawoa enye nugbedodo kwasi nugbedodo nyuetowo eye mawu pe nugbedodo mawu pe nyagboglowo apetola pe nyagboglowa onye nugboglo nyuewo yiko metrona o eye eisi me mawu gblɔe eye ne xɔe demea mawu pe nugbedodo la nye gbagble amen le agbo me fiasia le Yesu pe ŋkɔme. Amen. Minane miakpɔ enugbãtɔa yenye enuɖuɖu ke medze o eye wokplɔ ame ke ɖe kɔgbegble ɖo me. Ne miakpɔ Mawu ƒe nuwɔna le amegbetɔ dzi, Mawu ƒe enuwɔna ɖe ƒome ɖe ƒe agbe me, Mawu ƒe enuwɔna, Mawu ƒe azɔɖeɖe le efia atsekpakpa yi ke nɔ Babilonia. Mawu ƒe nuwɔna le amegbetɔ ŋutsu nyɔnu ƒe agbe me le anyigba ya dzi. Nenye be enu ya dzɔ, nu ka ŋutie enu ya dzɔ ɖe amegbetɔa dzi o. Tata yo eye pe fiaɖuƒea ome eye nu ka ŋuti yeƒe agbenu tso nenema eye nublanuikpɔkpɔ ɖeke manɔ eme o. Eye akpɔm nye le Daniel ƒe agbalẽ 3 Makli tso kpukpui gbãtɔ fia Belsazar tu aglo gã ɖe na yeƒe amegã akpewo eye wonɔ wɔnyi le ame akpeawo eye wonɔ wɔnyi le ame akpeawo ŋkume. Ema enyra ale gbegbe. Menɔ te ɖe afi ma, mina miakpɔ kpukufelia egblɔ be eye esi Belsazar mu aha la, ede se be woaɖatsɔ sikanu kple klosalonu siwo fofoa Nebukadnezar fɔ tso gbedoxɔ me le Yerusalem la vɛ. Ne fia la kple yeƒe amegãwo, srɔ̃awo kple yeƒe ahiãviwo, yeƒe ahiãwo nanɔ nu le wo me. Enyi be ɖeko enyi be enye ame ƒoɖi ɖeko yo lo, menyi be eɖe ɖiƒoƒo me ɖeko yo, voa eganye ɖiƒoƒo ƒe ame elabena eyɔ ame mɔ katã va ƒoƒu. Esrɔ̃a ɖeka ye Mawu ɖo be woaɖe, gake ya la eɖewo zã eyɔ srɔ̃ katã va ƒoƒu. Eye wogayɔ yeƒe ahiãwo katã sɔkpe ɖe ŋuti. Eye be srɔ̃awo ɖeɖe ko, voa yeƒe ahiãwo eye numawo wonye enu ƒoɖiƒoɖiwo, emɔ ɖeɖe ko mesunɛ o. Eye esrɔ̃awo eɖe srɔ̃ geɖe. Esrɔ̃ geɖe yiwo woɖe la, wo ɖeɖe ko mesunɛ o. Egaɖo ahiãviwo eye wogayɔ dukɔa ƒe amegãwo eyɔ wo srɔ̃wo kpakple woƒe ahiãviwo bena woava ne woava nɔ nu. Wava nɔ nu enyra menyo enu tɔ̃lia le kpukpui tɔ̃lia me. Egblɔ na mi bena tete woɖatsɔ sikanu siwo wofɔ le Mawu ƒe aƒe me, Mawu ƒe gbedoxɔ me le Yerusalem la vɛ. Mi le kpɔ nu ƒoɖi, nu gbegble eɖi gbɔɖinu yi ke wowɔ. Kpɔ enu gbegble yi ke anutua wɔ. Eye ne le sɔ asivi ɖeka sɔ le fia amema la, asivi kpɔtɔewo sɔ le fia wo ŋutɔ. Elabena nuka egble kɔ ɖo eye ame geɖe amea wogblẽna kɔ ɖo nenema eye wonɔna kɔgbegble ɖoa me, wonɔna gbegblea me eye woƒe agbea ele gblɔ busunya ɖe Mawu ŋuti. Eye egblɔ na mi bena wova tsɔ nu yiwo le Yerusalem ƒe gbedoxɔ la me vɛ. Eye fia la kple yeƒe amegãwo, srɔ̃awo kple yeƒe ahiãwo nɔ nu le wo me. Mina miakpɔ kpukpui nelia azɔ le kpukpui nelia me. Wonɔ wɔnyi eye wokafu Mawu siwo nye sika, klosalo, akɔbli, gayibɔ, ati kple kpe. Edo dzesia bena fofoa Mawu fofoa eli sika legba ɖe anyi le tavelia me. Eye fifia ole subɔ sika ƒe legba, ole subɔ legba mawo. Eye sika klosalo ƒe Mawu yiwo le subɔ. Eye wova tsɔ sikanu yiwo le mɔ ƒe aƒea me yiwo nɔ nu le nu.
ya ole subo ati egbe gbakple pe mawu ema enye amegbeto pe kogbegblero amegbeto pe enu vodi wowo eye enu ma amegama ale ke o gble kodo le kuku atonlia me enu make asia amegbeto pe asibi deva nglonu de fiasan la pe gli azon mawu dola deson azon ene le fobu mawa pe amegbeto le gble kodo amegbeto so de kupu gbedo nufo me yo le nufo wam de sona nyade mawu ntia nebe amegbeto podi eyo le nu podi wama de ne sona nyade mawu ntia nenu tuo kple nyonu o le egbodi nu wam eye wo podi eye wo le nu vome eye wo tro mawu pe nu tikokwe tro sunade nukpe nanu na henya de mawu nchalo na bufo mawu esoye pe kwondodrova fifia mina ne mi le nupom cho wonuchi mina mi akpo mi khata amandren pipi tonlia le mi khape akbaleta andren pipi etonlia pena fodi wo so alo menawo amegan o jianu o wona nu modi wo to alome o wene eye amega o bakple fonu drola o amega dianu fonu drola wa wonu le fetuta eye dumega o glo anu sile wo trom ale wo blua afona nunya opodi eye wo pona diame eye wo plona busunya eye o sina me wo jibo na plop busunya le kuku enelia me amenyeto le wo domele abenu ene eye nu tepe ola fondiwu anka le wo betakpola wo pe nu keke a o ti la to keke va na wo azon toto ado wo dome enu yi me to mile yema bibla klobe o kata wonu fun eye mo penchi kokere hian tim eyin be o kata o wonu fun de ko yo voa o wena nu fun ple wo pe susu wo pe asi wo pe popo wo pe nunya ba ple wo pe suku dede o kata le wo sila o sene le nu fun di wowo me eye wo wene tina drede ma wunchi eye wo ponadi ame eyo wo wenebe amota one wonene pe di penuawo efeso tope akpaletane kuku andrelia aye mekulo bena kuku androy azonla mele asi mele esi agblom eye mele da se dimle apetola me bena azonla miagazon abe alesi tron subolo han zona le wope tamesusu pe yakanye mela ene o tuo nyɔnuwo yi ke ƒoxlã wo kpakple wo ŋutɔa yi katã sã miezɔna le yakanuwɔwɔ me yakanuwɔwɔ tofloko ƒe tofloko enye tofloko le nowa ƒe eyi yea woƒo ɖi eye le nowa megbea make wo kpɔtɔ nɔ dzi yim le ɖiƒoƒo me le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me le agbe ƒe totro agbe odi agbe bada nonome eye le miaƒe agbe mea mawu tsɔ mi da ɖe yeƒe sekeli dzi yeƒe nudanu dzi eye miaƒe agbe edze le mawu ƒe nu o elabena mienɔ zɔzɔm le tofloko miaƒe agbenɔnɔ ƒe yakanyi nɔnɔme enyi la ame siwo ƒe nyasa do vivitsi eye wonye amedzro le mawu ƒe agbe gome enu manya si le wo me la nutsi mawu ƒe agbea ye nye agbekɔ ye nye lɔlɔ ƒe agbe lɔlɔ mele miawo ya miasi o va ele ye le mia me agbe yi ke nye mawu ƒe agbea ye nye kɔkɔnyenye ƒe agbe dzɔdzɔnyenye ƒe agbe ye le mawu si eye miawo ya la miedze go le mawu ƒe agbe gome eye mi
maupe agbe ya yenye agbeko yenye nyatepepe agbe nyoya nyape agbe ya yenye agbeko yenye amebeblepe agbe alakpato nye ble na melenu woname eye mye ble na mo le nyape nyakpokpro me eye enu yo kata mye wonala mye jeko le maupe agbe kome eye gbakple enu manya si le wo melanuti le wope si me wope jime sese lanuti Belsasa yepe nkukpa yepe nkukpa be makpo maupe domenyonyo yepe nkukpa be na makpo maupe domenyonyo gbakple maupe bena wa defia le maupe nkum amekpeto kata le anyigbatia nene makeyo le onye nuku agbanto wope nkukpa bo mekpo dede popo wope nkukpa na jojo nyenye wope nkukpa be na wa no mafo pe agbagba kple mawu egbro na mi le asiekeliame amesio esi wope titinya ebe cho maupe apeme pe kluao enusio nu ono na nu le maupe apeme a etwe etua cho Jerusalem eye onye mawu nuso katato eye enu ike wo a wanyima esrun o kata va popu eye yepe amegon kata va popu fobubu ade keme no mo mese fobubu ade kele dokum ewe efuwe edo le wope agbemea watim anno agbe bada fo kakela o ma se fobubu de kele wodokum o waje ahia o papapansa eyo o ma se fobubu de ke le wodokum wanu ayo cigarette alo wa yo pekui alo wa yo enufofo eye o wona numo o mese na lodo kimi pena yo bu fon yo le mawunchi o ela bena o mele wo pe o sodo kuo sotrana enugbegbele wowo agbepada nono le bi enyiliame bakple nu mako amesi o penya sa do fichi Nyagbola pe agbaleta mandre nyagbola tandre bi andrelia nyagbola pe agbaleta andre bi andrea betaza le de nyonu deka eye medenyo mawu atasio eye Nevede deka efe eton eye osogbo nawo Roma hin akpo ale fofo Nebukadneza trojime ale ke Nebukadneza enyo eye wo gbofa edokume eye wo yo wo kata va popu eye eledu asa eye kaka besasa eglobena one yide maupe apeme wa ve lo maupe kluawo maupe mepe kluawo bena de ya no nulenu eye ya do adika gbakple jipope mawa besasa be gan fodi nene magbegbo honye nele ji eye nele wom eye nele koko de pere yike totroma gava no nchi me ga yinko akpa nene ma o analakpadam anameblem alakpa yike galenko na gava idade ameade ntia me ga fodi nene ma togbe kaka do trepema o e putu lo amodo eye ameamedo na de ke denuti o eye neto afia eye negavai de nyonu me gavodi nene ma togbe o neno enum nele num kaka epie ma gbona eye nele putu be yaku nele juti be ya ide soma for me gavodi nene ma togbe o enye amade ike dinagbo amo ano doflo amo ya mo bena okpo mi dasile nti nene ma ole yepe agbe ma fifia negaji be ya ga wo bubu eya lava kwagbo dana o eya nti elegbro bena mega fodi nene ma togbe o mega fodi o amega wonu fodi
wagbo eme o Besasa mega wonu fondi wagbo eme o besasa mama ikene tsola mega wonu fondi wagbo eme o apeto ele no pom na le fiesi ya ele provenade emane wa esunenema bonu ikene wara po alele no agbewada po ale ne sonfaida mega wonu fondi wagbo eme o ebe mega wonu mega nyebo mechila nenema o trom note eye na gbobe apeto me bobodo kunye menata kake enyibe esine senya yo katavo esine kponu yo katavo ene kpotole chiyim kpotono chiyim kpotono chiyima amevondi mon la pe mola edidi eye enude ato megbedome eye avaleo eye ele jola nyigbe ajira fika na fe no mafo pe agbe alu mega wonu fondi agbo eme o eye mega nyebo metila o nukanti nebe yakuha fi asagbe na de Belshazzar gbagble jima kosito gede o egbe gbagble ameyo kosesia egbe po ale no agbe anomda azan du emejo yike kula megede kogbegble do manyo me kogbegble do me eye do pe felia gbagble suku dede alo nunya yokata no Babylonia bakple nuko dede bakple nunya yokata no anyi kume kokko yike no anyi utu ya eten le nu pa fan iko ngro de glancha meten klio ela bena ejesi mawu o eye matem ajesi mawu penu ngonglo me jesi mawu ta me jesi mawu penu ngonglo le glanti o eye matem ade gomo matem ase gomo eye lenu wa esime asima tele glanti eye wo po enu ngonglo a edo jesi ela bena ekpo asia kononu anglom eye megbo nuti la pe mamla no anglom o le enu anglom asia kononu anglom eye le nuwa akpetesi nunua pe vivi seso kata enucho nuchuo gbakple nyonu gbolo gbakple ahianfia o pe vivi sesia o yike sem wo no le yi mamela enucho ne zirika eye eto fonfon ele po papapapa ye pe klo po gbafa eye ko no pe eye akunya ola o gbakple joto la o metem hlenua o jagbagba nenema ko na kokoko eye wo so subo pe nu popo subo pe no eye wo jagbagba le wo do kusi hu kake o metem o mese enya tepe agome o eye o mese nu ike no glantia o mese gome o kakavana simeye Daniel fa esuna fa va gbene bena Belshazzar ame adele fiasa wa me eye no agome na to Nebukadnezar eye gblene komesesia gbakple edran o egblene ne pe eye ede na gome ne tutu yo Daniel eye oyo Daniel eye esi oyo Daniel vea amea ekpotono nutua ele tonu gbebe na o nele de come na ma tonu ya na o minami akpo Daniel pe agbaleta ton makle kuku William azon fiatron evado etitre eye wo va efiagbon eye wo yide asan dupia eye efiatron aglobe na o fia nenu agbetegbe nyama ko glona amea eku sama me chuchu eku sama me ebe na megataka o ela ebe megana ne dekelia tuki dekelia nutua de le wo fiadu pela me a mercy eyade enyo nanto benadi watem akpo ebe nenye di hoseto fafa esron o enye hoseto le Nebukadnezar pe eyi enye efoseto le fiadu pe ike va ya pe eyi eye azon egbe anekpotoli eye megble kodo eye menye fofon ato me va trosun
monato ne kpɔtɔ le abe ale ke ne le tsã ene esime Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ Mawu ƒe kɔkɔenyenye kple dzadzenyenye ekpɔtɔ ne kpɔtɔ le me ɖe asi eye kɔgbegblɔɖo aɖeke mele agbome ne kpɔtɔ nye Mawu fi eye ne kpɔtɔ le Mawu ƒe nyawo me ɖe asi eye ne kpɔtɔ nye Mawu nyagblɔla nyateƒetɔ elabena ame aɖe li ye woate ma gblɔ nyama tso ŋutiwoa bena nenye kɔgbegblẽɖo ame megblẽna kɔ ɖoa ɖe ne gblẽ kɔ ɖoa ɖe ne va yi nata ɖe ne va yi troa le wo gbɔgbɔ me edzo yi ke nɔ me o ale ke ne kuna kutrisã ɖe le nata ɖe ne fã egbea ekixia me ƒe agbenɔnɔ aɖe dzo va lé o egbea eye egbea magate me atitre o eye ne le vɔ̃ na amewo eye ne ti ne vɔ̃ magate me ake nu gɔ hã agblɔ nyateƒea o eye kɔsiɖagbe ƒe kristotɔ koe nenye eye tsoɖa kuɖa braɖa yawɖa ya la meganye kristotɔ gake Daniel ya la enye ame aɖe yi ke le wo fiaɖuƒea me ame si ke me ye Mawu kɔkɔewo ƒe gbɔgbɔ le fofo ŋɔli la wokpɔ sidzedze gɔmesese kple nunya le esi abe Mawuwo ƒe nunya ene eye fofo fia Nebukadnezar tsɔe ɖo dzotɔwo bokɔnɔwo kaldeatɔwo kple gbesalawo ƒe tatɔ le kpukpui velia me elabena gbɔgbɔ triakɔ si dzedze kple nunya le esi pe ame aɖe edze doa ame aɖe yi ke enye ele kɔkɔe ɖea gbɔgbɔ yi ke le dzia enye gbɔgbɔ triakɔ ne ame aɖe ele kɔkɔe ɖe eye wòtsɔ yeƒe agbe na aƒetɔ la eye etsɔ yeƒe agbe katã ɖo anyi na Mawua gbɔgbɔ triakɔ enɔna eme ne ame aɖe xɔ kɔkɔenyenye eye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ su esi eye ŋusẽ le esi bena wòaɖe gbeƒã nyateƒea le teƒe sia teƒe esia yia gbɔgbɔ triakɔ woakpɔe le eme gbɔgbɔ kaƒomevie le wo ya me o ɖe gbɔgbɔ triakɔe le me woa pe gbɔgbɔ triakɔ ƒe gbɔgbɔ ele me woa ɖe ne kpɔtɔ le gbɔgbɔ gadziame ɖe asia ɖe ne kpɔtɔ nye Mawuvia bena afi sia afi ke ne le afi sia afi ke ne tsitre ɖo aɖe ɖe gbɔgbɔ triakɔ ma le me woa eye egblɔ bena gɔmesese le esi eye nunya le esi eye drɔ̃ ƒe gɔmeɖeɖe le esi eyama ame si dzena si eɖena nuwo gɔme eye eɖena dzowo kpakple edrɔ̃wo gɔme Daniel eyama nye Daniel ame si fia la tsɔ nukɔ na be Beltazar eya ta woayɔ Daniel ve ekema aɖe egɔme tete wokpɔ Daniel eva yɔ Daniel va eye azɔ Daniela egblɔ na fia be efia enunanawo ɖe nenɔ wo ŋutɔ le ɖe asi va maɖe gɔme na wo ehia gbe gɔme ɖe la enu la ame la ɖe Mawu nya gɔme blibo Mawu nya gɔme detoa míehia ame ma tɔ gbe le míaƒe tsɔtsiwo le míaƒe hamewo me enu yi ke Mawu gblɔ tso nu vɔ̃ la ƒe agbe ŋutia míehia ame ke la te ma ɖe gɔme na mí míehia alakpadalawo ameblélawo le míaƒe atarewo dzi o míehia ame yiwo la va nɔ kɔnsɛti wɔm anɔ do nukoko na mía awo vɔa míehia Mawu nyagblɔlawo Mawu nyakakalawo ame yiwo agblɔ nyateƒea na mí agblɔ na mí bena nyateƒea enye si mí menye ame yiwo ava nɔ do nukoko na nu vɔ̃lawo yiwo la nɔ ko nu na zomavɔ ihia ame yiwo ɖo la nɔte abe Daniel ebe na ne woayɔ Daniel ve eye ana mí ana wo gɔmeɖeɖea eye ava ewoe nazu akaɖi le ame be nazu akaɖi le kɔwa me nazu akaɖi na amewo amen ame yiwo lɔna ekawoe lɔna nyateƒea ne le lɔna nyateƒea kɔ asi dzi ma kpɔ ne le dzi be neva do nu kokoe na ya ebe ɖe ne le dzi be ne do nu kokoe na ya awo ebe nakpɔ ɖeɖeɖe ehia be woaɖe nua gɔme na wo teto
ehia benade ma open gbedodoa na kwe me vava la agbo me ade ele benade wa de nya agome no pe eye emanchi ye tutopo monya kaka efaneme bena mia degbe fanya nya na amokata mi me fa fi benade mia donu kokona petesinu lao alo gbekuyo lao mi me fa benade mia donu kokona ameyo leyin so mafomu awofo mi fa bena mia doko mia kpanko eye mia tro dale momachi eye mia na o monya pe gomesese pa fata benade watim anye benade mawu jipo pe mawu a de popo le si eye lepe de popo la suosi mawu pe de popo aswasi o bro benade mawu pe de popo aswasi yin de popo apeto ato aswasi yin eye alia wa family agbomele Yesu Kristo pe nkome Nami akpo Efeso tope agbaletaton bakli to pipi atonlia ji Efeso tope agbaletaton pipi atonlia eglobena esiameye ela bena mi amesio nyesi jelao nyenye bena ahasi wolao Belsaza ahasi wolaye onye nyonu gbogbo mao bakle ahian gbogbo mao enye ahasi wola Daniel ebe Daniel brene bena odao le nudanu ame sekela me a ele hojo eye meje na jipo o Kristo de kapeko atema wo be na ji eye me do gbe da tien si abenari na cho wo agbe na apeto awo be na jele Yesu pen come amen enye bena akasi wolao alo amemakomako alo nukle lao si sokple tron subola amemakomako o fona nu dikanye eye wo soga so wo pe legba enu pe lao nu jojuro oye o le jibena afi pe wa to enu jojuro o pe nu jojuro wa tem agbo tane eye o ebe de legba wo kata jo jojuro ma o kata mako nyenye ma o kata na de ojo eye Belsaza na de numojo alebena na tem aide tipo takela ope domeni ya de kemele mau shadopea menao o epupu adelia me kana amade ke na chonyapu ablemi o ingana nukokwe dona metware alo concept wotore ava blemi adala panami o ela benale enusia unchila maupe diku va fisetoji ela benale enusia unchi maupe diku va fisetoji chimetotro avana o egbea anye to fiseto maganye fiseto azon o atem atro le Belsaza yo me enaglo Belsaza so mo anayifanya metro atem anye enye nyonu eye ne chaka gbakle Belsaza na globe Belsaza mafo ejichinto ne magatem azon gbakle oke o metro jime eye na globe apeto me va gbo gbakle nye jiblibo gbakle nye lupo blibo nye susu blibo me adeke me gaple miolo me adeke me gaple mio ebe le nusia unchila ma ope tiku ba viseto jiro me dogbera bena agbe o atro mebe wo agbe atro zadaka me yi ave du le zame anwa khaliza amwa eye abe wogbolo le ajame abe wahasi le ajame apetwa aklonu mokata da cho agbomele Yesu pen come enungongulu ayema mene tekel person eya defia bena mawu daupo Belsaza mawu daupo eye mawu po be nele hojo ewo ato ogomela mo pe pondodro ato taovai ebere wo tola ma pe pondodro atotao enya enu ikentia mawu nyagbon la le nyagbon enya meko nyedede amo ade afo de ma nyanu tututu tado jinuntie
mawu pe vɔndɔdrɔ ava eye enumake le esi ye o de nu agɔmɛ ne vɔ de anye ne etsi tsitre ɖeka adze klo agblɔ be o mawu tɔ nye medzɔ le ale me ɖi gbɔwo ta mawu tɔ nye medzɔ le nu ƒoɖi yiwo me wɔ ta eye mawu akpɔ nublanui nɛ elabena enuma ye fofoa Nebukadnezar wɔ eye mawu kpɔ nublanui nɛ eye ekpɔtɔ le tsitre ne ye gblɔ be Daniel enyo ŋutɔ mi va dzi sika kɔsɔkɔsɔa ne miade kɔ nɛ megblɔ na wo be mana wo nu alo ne wo ŋutɔ megalɔ̃ be yeaxɔe o hã nya matsɔ sia na wo matsɔ sia na wo amea ku vɔ ele mɔdzi yina so mavɔ me ele na nu mawu nyagblɔla ame yi gblɔ mawu ƒe nya mi mehiã nu ma o wo agbe ƒe ɖoŋtsia ye nye nu yi ke le vevie ɖoŋtsi yi ke nana mawu ye le vevie eye nagblɔ be o mawu me va ɖo la mawu tɔ nye medzɔ le nu vɔ̃ yiwo me wɔ ta le agbe ƒoɖi agbe madzemadze yiwo me nɔ ta eye ne le ɖe kuku na mawu bena ɖe mawu tɔ nye medzɔ o eye Yesu Kristo me va gbɔ o eye esi me va fiesi ya la aƒetɔa atsɔ nu vɔ̃wo ke o esi ne le to dzi fiesi ya aƒetɔa aɖe o eye mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ ma yi ke le ta dzi na wa mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ ma adzo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Ɖoƒe tɔ̃lia azɔ ɖoƒe tɔ̃lia enye nyagblɔɖia ƒe gɔmeɖeɖe ƒe mevava matrɔ ne miakpɔ Daniel tatɔ̃ maxli tso kpukpui 25 Daniel tatɔ̃ kpukpui 25 esia yenye enuŋɔŋlɔ yi ke woŋlɔa ebe nu si woŋlɔ enye si mene tekel ufarsin nya la gɔme enye bena mene mawu xle wo fiaɖuƒe eye wòɖo nu na wo mawu ye nye nusrɔ̃wo katã tɔ mawu ye nye nyametsotsowo katã ƒe mawu eye ame aɖeke matem ayi ame aɖeke matem awɔ naɖe ne mawu dziƒo meda asi ɖe dzi o eye ame aɖeke matem ava yi nɔ agbe kpakple mawu le dziƒo matsaka kpakple mawu Yesu Kristo le dziƒo ne le nye mawu vi metsaka kpakple mawu enye bena ɖe gbɔgbɔ triakɔa mawu ƒe gbɔgbɔ triakɔa ele mo ehiã dziƒo esi wo ya menye o ta eye wo ya meda asi ɖe dzi bena dziƒo ƒe mawua ye nye anyigba ye kpatse ɖe anyigba katã dzi azɔ mawu ɖe exle wo fiaɖuƒea eye wòwɔe nu edo gbe ɖa bena agbe wòa mawɔe nu fifi o ebe medo gbe ɖa be wò fiaɖuƒea mawɔe nu fifi o ele tsaka kpakple dziƒo ƒe mawua ele tsaka kpakple Kristo yi tso dziƒoa ele tsaka kpakple mawu ƒe gbɔgbɔ eye negblɔ be aƒetɔ enɔ agbe nye nɔm sa le nye ŋutɔ ɖokui nye si gake azɔ la medo dzesi wo abe nye wɔla ene gake azɔ la medo dzesi Kristo bena ye nye nye ɖela kple nye xɔla eye medo dzesi bena Yesu Kristo ye nye nye xɔla kpakple nye aƒetɔ nye ɖela eye mawu ƒe gbɔgbɔ ye nye nye kpeɖeŋutɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ye nye nye akɔfala eye vana va kpena ɖe ŋuti nye me vana Kristo gbɔ nye matsi tre ɖe ŋuti o ke akpɔ o agbe yeye adze gɔme na o agbe yeye adze gɔme na o agbe yeye adze gɔme na o eye tsaƒe agbenɔnɔ wa atutui eye wòatuka o eye nanɔ agbe yi ke ɖevi tso azɔ dzi sɔyi le agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Na míakpɔ kpukpui 29 le kpukpui 29 tekel woda wo le nudanu me ke ele wodzoe akpa ele wodzoe akpa ele wodzoe woda wo le nudanu mea ele wodzoe akpa ele wodzoea ye gɔme nyi bena ɖe le fo egɔme bena ɖe agbewa ɖe dase ɖiɖi ɖeke mele ŋuti bena ɖe dziƒo nakpɔ nu nyui aɖe le ŋuti na yi ɖe dziƒo
passport latem anasi ovua enye alakpato fika ne kwecho apacho moso gbalevi ola we na o eye ema matem agawalo wa be fai eye wale ame wa tui de prisoner ba nele tibe na ide ejuma me anyigba nweto do nyigba yikenye tipo a ehia moso gbalona o moso gbalema yike cho Kristo ntogbo ela bena Kristo ku ale gbegbe bena wo tamona o bena natem ayide tipo eye le Kristo ta nesu ameke je na tipo yi fiesi ya neje be fiesi ya nesu ameije na tipo mi po nutu ya afafiafa eye wo klobe apeto ye dotola pe la me gble fa ele apeme eye Yesu klobe nye la me gbona bena ma dagbele nchi eye nutu aglobe na nye ya nye meje o lo nyade kako eye nye ya de meje o kake nele lom fa nela yiram kake nela na gblodo yoyo pe nyawa de nu chinye de kpokpo penya na gblede ntinye chochoke penya na gblede ntinye ofu kpokpo penya na gblede ntinye eye nele glonya makwa nye dochola pela me ase Yesu globenari emekpo ale khosesi atogbe le Israel po o ebe le wo khoseta me wo oneje wo dochola pela me se eye fiesi ya la le wo jime totrota le esi ne wo jiwa ne wojiwa ne bobojiwa eye ne dojesi be nya nya mejo ne dojesi be ye nto ye mejo eye ne cho agbo na apeto afiesi ala wa cho nu fun oke o dolelia Yesu adagbele nchi o Yesu awo be na je eye anglonu ko de agbegbanle amele jipo eye alia na je na jipo yile Yesu penkome nanu Yesu Kristo gloa Yesu Kristo globena nonu John eye na dogbera alebena naje nonu John eye na dogbera ne me sona de kele ma mo lebo po me la fi alo nya me so de kele na de kemo ele me nya me titi na de kolo po nya me la fi a nyima ne poto no le poto le hojue mejo eyata ele chipe na ne kle bena naje eye natem achitrele amegbetovila penukume na nonujo fiesi ya naje le mau penukume maga wo jikose alo wo jimetotro amea luciano ano bibo eye naje le mau penukume fiesi ya le Yesu penkome le dola ame ape dola ebe mekpo wo do wo mejele nyenu kume o ebe ame yado kwe ola sogba klimi ela bena wo ya oje onto ne nyebe na no ame vema o azogba kle Yesu Kristo o awu popo mepe awa choche nyepe awa na nyele alefia pe buame ebe amema o la zo paklem ela bena oje onya wo pe awole alefila pe ekwame apeto Yesu Kristo pe jena Yesu awebe na je eye apeto la ndo aklo nu fon oda lenuchi o eye ado wo gbedodo ranchi eye na ponu ne le gbedodo na magbaple jidepo na ponu ne gbakple kakadechi eye magayi aji magayi etile agbenono podi me ason o e na dogbeda be apeto kome e apeto akofiesi ale Yesu penkome dake Belsaza yala ele klobe Daniel merci vo maintenant nous dodo yike jena edun ape enu ngonwa ape gome de ne o e klobe quick play for Andrea tekel wo da o le nu danu meke ele wojo e peres wo ma wo fiadu pela achona meja to pe pesi ato tete Belsaza tese wo agbe ma wenu nene ma olo wo nu chinya ma wenu nene ma o wo chome ma enu ma cho nene ma o ele be na yeji le apeto ape moji kaka eye na vado Kristo gbo na yi Kristo gbo eye wo gba pe Kristo kede mewa na je wo gba pe dede popo le mewa na je le mo pe nku apeto ape hohoso asiwa na je apeto ape nkume
apeto wonu tuma ne waje apeto wonyonu ma ne waje le nukome eye ne le jele ma obo nkume ne ma tipo anye wo apeme le keke mamla chi le Yesu pen come eye esimiel potole anyigbanti le tepe ya ne le jedola ayodo na o eye ne yibe ne le fu wa me tomla ma wu adoleme eye ape avasiama ene avasiama ike globe na apeto nyanye me jolo ka ke glo nyade kako eye nye dotola pe lame ase apetoa atro maje wa ye wasu ameike ji le Yesu pen come enu ipete dole agbo me a apetoa awebe na wasu bribojeje le Yesu pen come ameyo wona nu abe Belsasa ene ameyo no na gbe abe Belsasa ene eye wo di na gbo do na flo enwo eye wo poto le nu gbegble wo ame a atro le nu mayome eye na gbobe apeto Yesu Kristo yenye ameke wo meje Yesu Kristo yenye delanye Yesu yenye holanye eye meva le Kristo ta ye meva eye adatio le fafan gbesi agbegba kple nye nuteteo enu yo kata me wa nu mo kata matem adro nye agbe onegbe wo epula ko Yesu sogbe be wa do fifila dene sogbe a Yesu sogbe be wa cho nuvo oke o dene sogbe be na kho chochoke a apeto sogbe be na wa wo na ti dene sogbe be na nazu amekeji a enya bia meleselo ne sogbe a ebe dene sogbe a ne sogbe a bobota eye na mianuku na bobota o eye mianuku yenye eye amadeka peko atem awo be na je na jipo yi amesiame jipo de la manoeme wonto Yesu Kristo pe fosa manoeme a ejo panele fa Kristo gbofiansia ne globe apeto ewe nye jena achonu fo oku bobota e na mianku fa Kristo gbo e na globe apeto me chodo kunye so na o echo nye agbe gbakle nye amechakata de asiome nye be gbepe agbe no melia nye dipopo pe agbe alakpadada nuvo wo pe agbe eye menye be nye to le dokunye si anye meje na dipo yiyo kake me konye asiji eye nu pe gble yo kata le agbe nyemia me lo na Kristo be na Kristo na wom ne maje afisi afi kenele eye ne jibe Kristo ne wo ne na je naje na yepe de popo naje na yepe totoke naje na yepe vovo katutu na swasio ma openu blani popo na swasio eye tipo na nyetowa fisi afike nele akwasiji maune yirao wo ikele rajo agbo wo ikele afame wo ikele semu agbo fifila enele nyayo semu ene kwasiji eye ne jibe ma ube totoke esu yesira maune yirao le tepe kenele rajo jenele a kwasi aji Yesu awo naje Yesu Kristo to ye penu senjia asoje na ya so now alebe na naje donc wetilo pouvons la mejele ye pe nkumo pouvons la mejele ye ntodo kusio pouvons la mejele no kusio ye pe ahiao o mejo eye amegbeto mao ikobe yo pona todo na mo go fiana anu amo amemo o mejele wo todo kusio so le me puplu de la alakpato le ntodo kusia mejele mo pe nkumo akene le fa apetola gbo e ne gbo Kristo nyenye si Kristo yenye da Kristo yenye ameke hona na miye de kapeko ya wo be na ji na ko wo asiji nele ko asiji atafla chelo na chitri eye na chitri mopo nkume ma unu yira ya kaka ma unu yira kaka ne jibe na ma unu we ya ji me jibe ya yide so ma bomo me jibe ya yide so ma formele agbo penu wo kaka ne jibe ma u pe de papo no suesi eye ma unu kpo nu plan yin na ye ma ne kwasi aji na chitri
Jibenare, one vano donu kokona, siayano donu kokona, au, one blonya tepeanae, yatepe kela webenare, ya nyale ke ya je na jipo yi. Eye na ho Yesu Kristo jise. O asiji eye na chitri kwa siji na chitri tepesia tepeke afisia fi kenele eye na kwa siji na chitri na globa peto metro le nu peple nye yo kata mo wona nu peple mo yo webe na melnye amemaje majia metro chonu mo yo me hia wo de popo apeto nam totoke eye de popo na so sinye pipi la glene eye apeto lanto acho yento ye pe hona me anao eye awo be na je. Amen. Amen. Ofo ma do gbe dale mi ata san lo asia ne no jine ne ma ofo le Yesu popo me Kristo to amete pe hoho pe kume Kristo to esime o lewa pe elowa pe nufo kata dare yen todo kuitia Kristo wo oje me do gbera apeto bena na nglo wo pe nko wo to me to de sia de pe nko de wo agbegban le amele jipo le Yesu pe nko me do pe de popo ji do pe wo pe hoho ji do pe wo pe totoke ji do pe wo pe fofo popo ji eye na wo wa ji eye esime Kristo atrova eye amekuko atutri eye mi amesi osu sole agbe wa kplo mi ayide jipola me do gbera be na wo ha wa no ameyo ayi jipo do me le Yesu pe nko me akpena apeto le don tiata le Yesu pe nko me do gbera le. Amen bubu. Ya go to pe amen. Apeto ane no anyi gbakplo. Apeto ane no anyi gbakplo. Apeto ape de popo ye ma ne khofifila. Eye enlo nu ko de ameyo je ladome. Eyata enu na wo ason ye nyebe na wonto na cho alome kapomoa. Eye na nglo nko na nglo ko imenele gbakple kapomo jesiwa. Eye na nglo ato dode phone number yo kapomo jesio mana fifila ti kenye blase ke voton nareko plene blaton voni eye esi abena wa akpede nuchio be na tim azomwa gbakple ameyo je na jipo pojijo denchi o le fiensi yanto eye mawu dola o le toase yo le pojijo le wo jimetotota le afodede ayike ne wo fiensi yata enye nade yike ne nyamechocho ma nglebe gbede o nyamechocho yike ne wo fiensi yato agbo na Yesu Kristo awe be na nu chinya ye de gomele agbo me eya nu chi ei nevado tepe agapo iya yike me nevado azon enye be na nglonko na cho alome kapomoa na nglonko gbakple kapomo jesiwa e na cho adode blase ke voton na de ko plene blaton vonyi esi abena watem akpede nu chiu to gbedodoro me gbakple to porome bena na tem ati e na like leleke pe nyamechocho ya yike ne wofiensi ya cho agbo na de la Yesu Kristo na tem a ayide mozonzon aji nko nyamechocho ine wofiensi ya ntie jipo nglonko dare agbegbale amele jipo gome popo nu chi kokweto gande wonye gome popo gande nto wonye bena le cho agbo na de la Yesu Kristo eye jipo glikle jijo le tawo jipo le po jijo le tawo we zon kaka gede jipo pome ame we zon gede mawupe pome ame we zon gede ame kokwe o yintimi le nyasemle ame kokwe o pe pame ame ane gede me we zon gede mawupe jukun ame kafu amechatia ye nenye wo jijo anu anyi mavo eye nume toto sia anu me oda eye taflate america me le gbo la fi ke ne le voa wo nto we nya me chocho ke ne wo fiensi ya eye bena na tem ana wa kpede nu chiwa wo nto cho alome kapomoa eye na nglonko gbakple ko imenele kple kapomo jesiwa phone number wa na ngule atode de placer que voton na de ko kple ne blaton vonyi 93
04 38 38. Adresse yi ke na ŋlɔ bena woatem adzesi woatem aɖo gbɔ woatem akpɔ bɔbɔe woatem ake ɖe ŋuti bɔbɔe ɖe natem aŋlɔ leke ƒe phone number eye nasɔ message aŋlɔ message gbakpli eye natsɔe aɖo ɖe blasieke vɔ tɔn naɖeke wokple ne blatonvɔnyi alo blasieke vɔ ve blaton vɔ ve naɖeke kple ade. Esia nye mɔnu yi ke dzi woatem ato pastor mawo ƒe amewo ato woatem akpe ɖe ŋuti o bena natem agawɔ numetoto geɖe agase nu geɖe gɔme sɔ ɖe tsatsia yi ke newɔ fiesi ya be tsɔ yi ƒe agbe na ɖela Yesu Kristoa bena natem agase nu gɔme deto sɔ ku ɖe ŋuti nyateƒe deto nagasɔ asi o bena wo ŋku na ʋu le nu geɖe ŋuti eya ta ele vevie bena wo yi tsɔ agbo na ɖela Yesu Kristo eye nekɔ asia yi dzigba kple dzi blibo kple nyametsotso blibo bena Yesu yenye yeƒe ɖela Yesu yenye yeƒe aƒetɔ tso egbea dzia. Aŋlɔ ŋkɔ wo gbakple kaƒomɔ dzesiwa gbakple kɔ emenelia naŋlɔe eye natsɔ asɔ message atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔ tɔn naɖeke kple ne blatonvɔnyi 93 04 38 38. Esia nye tsatsia nyuitɔ ye ne wɔ eye dziƒo katã kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti le fiesi ya le leke ƒe tsatsia yi ke ne wɔ fiesi ya ta le nɔ bena na ye dzi le mɔzɔzɔ ya me eye na like le me eye na se nu geɖe gɔme eye gbedodoɖawo toƒo ɖo na ye dzi eye woakpe ɖe ŋuti o. Na woanya o na woadzesi o to esime naŋlɔ ŋkɔ gbakple kaƒomɔ dzesiwa naŋlɔe atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔ tɔn naɖeke wo kple ne blatonvɔnyi. Woyi le to dzi le radioa dzi radio dzi ne se nya le eye ne se mɔnya ya le radioa dzi eye ne tsɔ agbo na aƒetɔ Yesu Kristo aŋlɔ ŋkɔ wo gbakple adresse wa kɔ imenelia phone number wa ŋutɔ ŋkɔ wo naŋlɔe atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔ tɔn naɖeke wo kple ne blatonvɔnyi 93 04 38 38. Magagblẽ ke blasieke vɔ tɔn naɖeke wo kple ne blatonvɔnyi 93 04 38 38 alo 92 32 00 06. Ŋkɔ gbakple phone number wa ye ko naŋlɔ atsɔ ɖo ɖe leke ƒe phone number kaƒomɔ dzesiawo dzi bena woakpe ɖe ŋuti o. Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke na ɖeɖekpɔkpɔa Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ma ke ganana dɔyɔyɔ gbakple gaɖeɖe Mawu ƒe dɔ bliboa ŋutɔ keke ma awɔe to yeƒe nublanuikpɔkpɔ me le agbo me. Mawu akpɔ nublanui na wo nublanuikpɔkpɔ ma yi ke he ɖeɖekpɔkpɔ vɛ na woa nublanuikpɔkpɔ ma ke agasɔ dɔyɔyɔ kple katutu dziɖuɖu vɛ na wo. Teƒe sia teƒe yi ke ne le eye ne kplɔ leke ƒe ɖoɖo ya ɖoa le ƒe nu ya na bena eyi ya nenye eyi vevie tɔ ɖe na o eye natsɔ eyi sia sɔ ge ɖe gbedodoɖa me eye na ge ɖe gbedodoɖa gã ɖe me na biɔ Mawu bena ɖoɖo ya ƒe tanya gã nye bena trɔtrɔ gã bena dziɖuɖu ke de blibo trɔtrɔ ɖe ne ge ɖe agbo me Mawu ne trɔ nuwo le agbo me. Yi ɖe gbedodoɖa me na gblɔ be aƒetɔ fiesi ya tɔnye lo ɖela nye Mawu fiesi ya tɔnye. Esi me dogo gbakple Yesu Kristo ta tsala nye medze o vɔa ye me dogo kple Yesu Kristoa tso gododo ya dzi la medze. Do gbe ɖa bena Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ne ka ŋuti o Mawu ne kpɔ nublanui na wo le fiesi ya bena trɔtrɔ gãtɔ ne ge ɖe agbo me trɔtrɔ hena dziɖuɖu yi ke de blibo agbo natrɔ le mɔ vovovo mɔnu geɖegeɖewo dzi.
mɔnu On the far right, mawu ne he trɔtrɔ gã ɖe ge ɖe agbo me you are finished. See the eye dziɖuɖu yi ke de blibo na sɔ asi o. any flag there. Gbe ɖa le madzidzi me mɔ ƒe amea agatrɔ va eye ava do nukunu ƒe gbe ɖa le mía ta. Ya ta na yi ɖe ɖokɔ me nanɔ gbe dom ɖa xoxo nanɔ ɖokɔ fiam dziƒo bena dziƒo na do dzesi le teƒe yi ne le. Bena esime nukunua woaʋu nukunu ƒe agboa woaʋu nukunu ƒe fresia le dziƒo le fiesi ya la ne nukunu na ge ɖe agbo me dɔyɔyɔ na sɔ asi o. Katutu na sɔ asi o. Na kpɔ dziɖuɖu le aʋa yiwo katã ne kpankɔ le agbo me le wo ƒome me le wo akpata me le ɖeviwo ƒe agbe me aʋa vovovo yiwo ne kpankɔ le agbo me anato gbe ɖa bena dziɖuɖu blibo na sɔ asi o le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dɔléle mɔwo yi ko va ɖu fia ɖe agbo dzia aƒetɔ la nena fiaɖuƒe mɔwo ne wue nu le agbo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Do gbe ɖa eye Mawu ave nu Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ adi wò kpɔ le fiesi ya eye nuwo atrɔ le agbo me. See on the right hand side. Le madzidzi me Mawu ƒe amea atrɔ va. Meganɔ yame kpɔm meganɔ tsatsam le aƒea me o ke boŋ tiafi ɖe kɔna ɖe me nanɔ tutu eye nanɔ Mawu yɔm nanɔ gbe dom ɖa vevie. Bena esime ɖaseɖiɖi ƒe yi ava ya amewo anɔ ɖase ɖim la wo hã nanɔ ɖase ɖilawo dome. Tsa fiesi ya naɖi ɖase elabena Mawu enye nuteƒewɔla. Mawu nye nuteƒewɔla. Mawu nye nuteƒewɔla. Nya yi wo gblɔa awɔ ɖe dzi le agbo me. Enugbe yiwo do na wɔa yeƒe nugbododoa agbe me vava godogodo le agbo me. Mamegbetɔ bi wònye bena wòaka aʋatso o. Metrɔna nya o nya yi wo gblɔ ɖe agbo ŋutia aɖe ŋuti o ava me na o eye naɖi ɖase. Aƒetɔ nyenye si lo aƒetɔ nyenye si lo adika nya ye ya lo nye magatsɔ adika ya kaka age ɖe ƒe ye ya me le Yesu ƒe ŋkɔ dzia Yesu ƒe ŋkɔ aha numɔ katã ɖa le agbo me le fiesi ya. Right at my left hand side, supervisors. Can we have an Owo yi kɔ asi dzi ye ne tsɔ agbo na Kristo le fiesi ya mekpɔ ŋlɔ ŋkɔ gba kple kaƒomɔ Jesu amekɔ tɔe ɖoɖo ale vevie bena nakpɔ egbɔ be ne wɔe. Be nakpɔ egbɔ be ne wɔe. Dzagbagba ye na ŋlɔ message ye natsɔ aɖo ɖe blasieke vɔ tɔn naɖeke o kple ne blatɔ̃vɔ nyi alo blasieke vɔ ve blatɔ̃vɔ ve naɖeke o kple ade 93 04 38 38 alo 92 32 00 06. Nublanuikpɔkpɔ ƒe nukunu ne sɔ asiwo le fiesi ya. Mebe nublanuikpɔkpɔ ƒe nukunu ne sɔ asiwo le fiesi ya. Mawu ƒe amea trɔ va vɔ. Wakafu Mawu. Aleluya. Le Mateo ƒe agbalẽ ta nyia mea. Ne míexlẽ tso kpukpui atɔ̃lia dzia, Mateo ta nyi kpukpui atɔ̃lia eye esime Yesu Kristo ge ɖe Kapernaum eye esi woɖi tso aʋafia ɖe va nɔ kuku ɖem nɛ. Ele bia le kpukpui adelia me eye esi wòva Kapernaum la aʋafia ɖe va egbɔ le kuku ɖem nɛ le gbɔgblɔ nɛ bena aƒetɔ nye dɔtsɔla mlɔ anyi le aƒe me le lãmetutudɔ lém eye wòle fu kpem ŋutɔ le kpukpui adrelia me. Egblɔ nɛ bena Yesu magblɔ nɛ bena nye la megbɔna be mada gbe le enu. Yesu gbɔna be wòada gbe le nu o. Le fiesi ya Yesu va ɖo be yeada gbe le nu o. Mebe nye la megbɔna Yesu magblɔ Yesu eba be nye la megbɔna Yesu ado ɖe gbɔ le afi ma. Yesu ado ɖe gbɔ le xɔa me ado ɖe gbɔ le aƒea me le kpukpui nyilia me. Aʋafia la ɖo enu eye aʋafia la ɖo enu gblɔ bena aƒetɔ nye medze o nyateƒe ma wò gblɔ ma eyɔe be aƒetɔ ewɔ Yesu aƒetɔ na yeƒe agbe. Togbɔ be enye aʋafia. Eyɔ Yesu bena aƒetɔ eyi si me ne yɔe be aƒetɔ eyi si me ne yɔe be ɖela dɔyɔla katula gaɖela metsɔ agbenye de te o bena nanye aƒetɔ nye ya nye medze bena nava nye xɔte nage ɖe nye xɔte o ke gblɔ nya ɖeka ko
kplɔ nya ɖeka ko menye be amigoe be nya ɖeke yolo ebe kplɔ nya ɖeka ko menye be ɖe nava yi aƒe me ava yi da asi la mea dzi wobe kplɔ nya ɖeka ko aƒetɔ ƒe dɔyɔ ƒe nya tsi agbɔna na wo le fiasia eye dɔyɔyɔ ƒe nya ma ayɔ dɔ o kplɔ nya ɖeka ko eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase kplɔ be nya nye lãme ase kplɔ be nye lãme ase nutete ma yi ke le lãwo mea adzo ɖa le afi ma eye nukugbana me ma adzo kplibɔ ma aƒo te ƒe agba ye wòadzo eye abi ma yi ke le ŋuti o kanse ma abi makumaku ma adzo ebe nye dɔtsɔla nye nutilã ahaya be lãme ase azɔ klo na miawo nuku eye nakɔ asi ɖeka ada ɖe afi yi ke dɔléla le na o eye nakɔ asi velia yi dzi ɖo ŋku edzi lo kplɔ nya ɖeka ko eye mieva gbakple kaka ɖe dzi eye miexɔ se gbakple kaka ɖe dzi eye miexɔna nya gbakple kaka ɖe dzi bena nye dɔtsɔla ƒe lãme ase wo dɔyɔ va ɖo fiesi ya wo hayahaya va ɖo fiesi ya ye ya nye medze o gake yesu meyɔ be aƒetɔ mexɔ abe nye aƒetɔ ene menye be woe nye nye agbe ƒe aƒetɔ woe kpatse ɖe nye agbe ƒe nɔnɔme ɖe sia ɖe dzi esi mexɔ abe nye aƒetɔ ene la wo dze na enye tɔnye eye nye ya makpɔ lãmese aƒetɔa ava gbɔ kpakple dɔyɔyɔ fifi la esi me miagblɔ amen mamlɛtɔ koa nado ɖokuiwo kpɔ kunu ma yesu atsɔe de agbo me nakɔ asi ɖeka yi dzi ye natsɔ velia da ɖe afi ke dɔléla le na o ewo yi ke le radio shive dzi ewo yi ke le zoom dzi ewo yi ke le yatsemɔ vovovo dzi fofo le yesu ƒe ŋkɔme ewo nye nukunu ƒe mawu ewo nye nusẽ ƒe mawu ewo nye mawu yi ke dze ewo nye mawu yi ke wɔna nukunu gãgãwo ne ɖena zɔ va wo dukɔ me eye to viwo yesu kristo dzia yɔdɔ na wo le yesu ƒe ŋkɔme adaʋa dɔléle ma emu gbɔ gbegblẽ na me ƒe dɔléle ma togo le yesu ƒe ŋkɔme kumɔ yi ke gbã eye kumɔ yi ke tsi aƒetɔ aka asi wo nukuwo ŋuti fifi la xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔme etoku na me yi ke le agbo me eye mete ƒo na nuƒo o aƒetɔ age ɖe wo axadzi pipi la etsɔ nukunu eye wòtuka wo aɖe nukunu yi ke ʋuna wo to kukuawoa nukunu ma ge ɖe agbo me pipi la le yesu ƒe ŋkɔme eye nutete sia nutete yi ke le wo ŋutilã me ke nye zɔgbui yi ke nye afɔ ete na o eye efetome te na o agbɔn pipi la ne xɔ katutu nutete mɔ ne to ko le ŋutilã me le yesu ƒe ŋkɔme abi le dɔme makumaku xɔ dɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔme kanse xɔ dɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔme eye yɔmekpe ma xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔme ewo covid-19 xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔme edikanaku ƒe dɔ xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔme edɔ yiwo katã nye dɔ madamada le ŋutilãwo me dɔléle mawo katã wolɔ ɖa le ŋutilãwo me pipi la aƒetɔ wɔe le mɔnu kpli kpa ɖe dzi wɔe nukunutɔe natsɔ dɔyɔyɔ na ame yiwo katã le yɔ be aƒetɔ pipi la wɔe na wo le yesu ƒe ŋkɔme dɔyɔyɔ le afi sia afi gaɖeɖe le afi sia afi mawu ƒe lɔlɔ ƒe zɔɖeɖe mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ kpakple amenuveve ƒe zɔɖeɖe le teƒe sia teƒe le yesu ƒe ŋkɔme ne xɔ dɔyɔyɔe ne xɔ dɔyɔyɔ la mebe ne xɔ katutu la aƒetɔ atu ka o wonya edo eye wonya mawu ƒe nya yɔdɔ o mawu ɖo kpe dzi le teƒe sia teƒe le yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa le do ɖo kpɔ onuku ma va ɖo vɔ dɔyɔyɔ wa eva ɖo mewo vɔ ame keɖekeɖekeɖewo fa me le fiesi ya wo yi ke le aƒea me wo yi ke le kɔdzi wo yi ke le fiɔsia me wo yi ke le eʋua me teƒe sia teƒe yi ke ne le fiesi ya ne se teƒe ɖoɖo ya kunua sɔ asiwo le yesu ƒe ŋkɔme wo mate ma xlẽ o tsia tɔ dzadza vɔ nukunu ƒe tsia le dza vɔ do ɖokuiwo kpɔ nukunu ba ema le gbɔ fiesi ya enye nukunu ƒe fiesi eye mi la se seɖiɖiwo eye wo tsã wo ɖaseɖiɖi anɔ ɖaseɖiɖiawo dome
eye mawu ƒe nukuma ge ɖe agbo me nukuma le agbo me mawu wɔ yeƒe nukunu ewɔ eƒe amlima le agbo me ewɔe eye nanɔ ɖaseɖiɖiwo sem eye nanɔ ɖokuiwo do nɔ kpɔkpɔm wo nukunu tsa asɔ asi o tsa wo dɔ asɔ asi o wo gaɖeɖe asɔ asi o elabena aƒetɔa ewɔe na wo. Nyatɔ ɖaseɖiɖiwo sesesre ka elabena fiesia ya nukunuwo sɔgbɔ ŋutɔ eye ɖaseɖiɖiwo tsɛ sɔgbɔ wosɔgbɔ eye esime nanɔ ɖaseɖiɖiwo sema wotsã wo nukunua anɔ sra le ŋutilãwo me eye nayɔ zi ɖeka ye eye naɖi ase nayɔ kaƒomɔ dzesiawo eye naɖi ɖase bla 9:30 naɖe ko kple ne bla 9:8 alo bla 9:20 bla 9:20 naɖe ko kple ade 93 04 36 38 excusez 93 04 38 38 alo 92 32 00. So wọ́n ní màá tún ya scan again mo tún wá ń lọ fún ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta again ṣùgbọ́n kí n tó lọ alákùnrin mi ní kí n má tí ì lọ kí n jẹ́ ká ṣe October GCK edition tán pé after ìyẹn ni màá ṣẹ̀ wá lọ yà á pé a gbọ́dọ̀ gba iṣẹ́ ìyanu yẹn so nígbà tí bàbá wa Nuru wa ń gba àdúrà pé ká gbọ́wọ́lé ibi tó olúkálukú ti ní ìṣòro mo gbọ́wọ́lé inú mi mo gbọ́ ọwọ́ kan sókè mo dẹ̀ dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run after GCK of October edition mo lọ ya scan yẹn nígbà tí mo máa lọ ya scan ọmọ tí ò dúró dáadáa àtomi tó pọ̀ jù Ọlọ́run ti ṣe àtúnṣe ohun gbogbo then nígbà tí wọ́n fún mi ní result wọ́n tún ní ó yẹ kí n ti bí ọmọ yẹn sẹ́yìn pé state ọmọ yẹn ti dé pé tí n bá bí ní wíìkì tí mo lọ yẹn pé ó máa lead sí nǹkan mi pé á affect ọmọ yẹn then wọ́n dẹ̀ ti sọ fún mi gan pé bọ́mọ yẹn gan ṣe dúró operation ló máa lead sí ṣùgbọ́n fún ògo Ọlọ́run àti fún ìtìjú ti Sátánì Ọlọ́run fún mi ní mo bí ọmọ náà láyọ̀ àti àlàáfíà láìsí iṣẹ́ abẹ omi tán ló pọ̀ jù Ọlọ́run ò jẹ́ kí omi pa ọmọ náà sínú mi so mo gbé orúkọ Ọlọ́run ga fún ohun tí Ọlọ́run ṣe fún mi nínú GCK October edition. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Our sister testified Mia novia le da sedim to mo po nu tu atu kple nu nyuo si o wole pa gome em si na jonye be she discovered that during the time she be went for scan ayi si wo yi be ya aida do ki ko le kondila too much liquor oba ati gedele ebo fuaji eye devia mele gbogbo hanui o eye o le be wa awojo na ma eye wo yi over do du ko si eye o si o yi be ya o si ton lia la e si je o je be wa yi eton lia dia o no GCK October lo le ti e wo lia be dodoa eye mama bo do si be esi wo yi de wa ayi wo yi be dodo ko si ton lia la ye po bu de dia va no la meseme azon e de dia le ba le gbogbo mo nu azon eye etimo kata ojo le ye mama eye de via mau na banka o maga o to hana eye de dia bobo de kafu na ma o mie ko se be ma o kasi o ha bo eye mie kwa mo le yin le bobomba eye mi di be mia a na be mia ha mia ato eye nya di me da se la be ma ma na mi be da se di gada o mia se sa ya ma da se di mi bo let's listen to him now. Yes, mia no via fonu mo nya o lọ́wọ́ gbogbo ìjọ yìí pẹ̀lú àwọn tó mú mi wá síbí látòrí pásítọ̀ ìdèrò tí dórí bàbá jọmílójú tí dórí ìyá jọmílójú náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn èmi lẹ́kan ọmọ lásùkàn mi ọmọ ẹ̀bùn láti ìlú ìdèrò mo ti dára pọ̀ mọ́ orí bàbá ń gún àṣù lọ àti tí ò bá ti gbọ́ lọ́gbọ́ tó dẹ́ lóun fẹ́ gbọ́ lọ́hùn gbọ́ pé olúwa tí ì tọ́ra ẹ̀ ní èmi lọ́dọ̀ ẹ̀rí mọ̀ pé tí màá gbọ́ lọ́hùn gbọ́ pé gbogbo nǹkan òkùnkùn tó wù
wà lára mi gan tó wà nínú ilé láwọn oògùn tí ó sùn ọ̀ pé mo ti dá gbogbo èmi lẹ́kan ọmọ lásìkò mi láti ìlú ìjẹrò tí mo tó kù mo ti dá ọmọ ọlọ́run torí mi ò tún fẹ́ kúrò nínú ìmọ̀lẹ́ kí n bọ́ sínú òkùnkùn mo ò fẹ́ kúrò nínú ìmọ̀lẹ́ kí n bọ́ sínú òkùnkùn mọ́ ntí mo ti dẹ́rẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ṣé kí ijó ṣé kí ijó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àwọn ọ̀dà tí máa jó dànù ní ẹ ṣé o. Amen. We are expecting you to come out. Your own miracle is there. Mile no te non po habo hana dugo la bena ho kunu no levo ho ho ba di dasia yana bia dasia dim chokudo ma ho no nyo ke si wona ha e ba cha ye nu bon la ka ke esi mo ba men no nu kiam o tra ya la ma o kasi e ko di e ye azon ye po de e ba cha ye cho jokao lo ye cho jokao ba le yim e jokao la po me hanai ka ke zaya me ye dak pe na ma u e ye dongbe ha be na ba ye chon le ke ba jokao cho pugbe e ye maga aga zan o kokere akoke o The next testifier. I'm introducing Pastor Dada. He has a testimony, it will bless you. Let's listen to him. Praise the Lord. Kafu na mau. My name is Dada Joshua. Nkonyi Dada Joshua. From Ilawe region. Mecho Ilaruye Fentome. I've been suffering from chronic pie for more than 20 years. Melebebe semcho kuhia de chipe blave sonyesia eye mai konji gedewo. I kept the letter in my Bible. I didn't go there. But in July, this year, I went to FMC because the prayer was becoming unbearable. And by the grace of God, I was Korodu. But by the grace of God, I was having Pastor Fashakin. He said we should join our faith together with the faith of God. That miracle by the grace of God, pastor I put my finger Bedumdala, Bechonia, Sibide, Denye, Akoji, Esi Wodo la, Mohonukunu, 20 years pile, Peblave, Ayola Kusabaka, Katavo, Nuniola, Dosero Sayamo, Elabana, Ohana Hoto, Ohanduku, a Navali Lasse, Esinalesia Sam Sayamela, O Mopasi. Ejajala le jajando hanjo la physique na lea azan nobi obuwole Claudius e le miaba haji e wadida sekuro no sio ma wona ha. Praise the Lord. Kafu na mau. My name is Ogunwale Nkonyenye Ogunwale Cleros German Street. E mecho e jama penu tome mecho ala makopen tome mejima takena mau leg problem. Your domcho after domchi. Started on the second month. Kata jogom sia per le tivelia signa per le tiamen. I was trying the problem. I tried certain thing to solve the problem. Wonu valo matona no gake bema a wodoma ma wodoture do sianchi I crawl majanie mo ko kuhisa jegom ake akpena ma ode novio ko ko zura kwa klo ko perumchi klo ko klola le mi pon to megake besi sagano besi gano yeji yado ya na temu akwa na bobe akwa menga ya lugake le ko no venya mala ko achi ma choso na cho isike sio ne ba yime si miap faso no gbedomdala ever walk in our life. Yeah. And I saw that woman. Yeah, konyo no resi mazona le pa gobe ko ka kinyo na bazo. Nyo na chite me globe na benye ha nwe ho nyen ku na gbe a le mom ha me gbe do na me gbe a si mom ha me gbe do ma onya me gbe mi do gbe la nye ha me ho
ni cho ho se bena be nya ha ma ho to ne sinu I just dropped the eye stick ma on cha my hand. tia I started walking. dagbe eye ma ba je zozom luchi emio luchi emio cho yi ma ji ba se de gea ma le zozom nye kafu na mao luchi mio e kwa ba si sa jo eye mi ato le zozom ya kwa sikpe la ba si sa kata jo Check it, put your own faith to action. o ha cho ho se wa de do ma emio luchi kwa titre na ma de so cha wa titre azon eye ne ma ja ko nu ha wa de cha de titre eye na ko nu azon ne ma jam ase nu azon zan eye se mi si se mi le zem eye do to na ko mi na kana se mi si glo mi le eye o ku nu a je yo ma aba le si le ti ma The superpower is working upon you. Come out. Come and testify to it. Check it out. Very much. The power of working in you. Check it out. Put your faith into action. Your miracle is right there. Just come out and come and give your testimony. Midogo, miava di dase, mija se da seri di bubu. And those online. Eya me ko le kameha. Miabe nukunu ale tepeya. Mido miaroki oko. It is a night of miracle. Ezan anyi nukunu bezan, nukunu kule jesi bezan. Mia se da seri di bubu. A powerful testimony to share. Da seri di tohwade mija makple mi fifijen. Orúkọ mi ni Ọlọ́wẹ̀ Kẹ́hìndé Grace. Àkúrẹ́ region ní Ìgbàròkè Ondo State. Wàhálà tí mo ní ni pé oṣù méjìlá sẹ́yìn mo ní accident so Ọlọ́run kó mi yọ mo ṣàmù pé mo bára mi lọ hospital lẹ́yìn ìgbà yẹn ṣe x-ray so ìgbà tí doctor sọ fún mi wọ́n á ní pé mo gbọ́dọ̀ lo àwọn oògùn tán recommend fún mi pé mo gbọ́dọ̀ lò ó gan-an so ìgbà míì máa lò ó tówó bá ti wà lọ́wọ́ mi àtìgbà tí mo lò àtìgbà tí mi lò ẹsẹ̀ mi máa ń wú so mo ti rí pé kíní yẹn ti tí mi ó ti tí mi lẹ́yìn wọ inú ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ ní àgọ́ ìgbà tí mo wá gbọ́ pé bàbá ń bọ̀ ní Adó Èkìtì ń bí mo ti múra mo sọ wípé ó máa ṣojú mi kòró
nígbà tí bàbá gbàdúrà ìgbẹ̀yìn pé ká yẹ ara wa wò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ẹsẹ̀ tó wú gbogbo àyà tó ń dùn mí tó jẹ́ pé á wúwo gbogbo ẹ̀ ti kúrò ọkọ mi ọlọ́run ti mú kúrò praise the lord. Kafu na ma o. Nukunu gede o. Mia nɔvi nyɔnua eɖi ɖe ase ezã me be. Ebe wetri bla ve ya dze afɔku eye eyi kɔndzi owɔ dodo kpɔ nɛ enu atike ewɔ nuwo gake la enua gale yie dzi ega sena veve eye dzisike be ɖoɖo yi ke mi wɔ gba kple pastor kumu ya mawu ba me ado gbe ɖa eye mawu yɔ dɔe eye vevesese mɔ katã la wobu ɖa ɖaseɖila bubu mi va eye miana miabe ɖaseɖiɖia kafu na mawu. Orúkọ mi ni arábìnrin olówó òkèrè Dúpẹ́. Mo wá láti Ọ̀gọ̀tún district Ìlàwẹ̀ region ní Èkìtì state. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ti gba ọkàn mi là. Ó dẹ̀ mú mi tẹ̀síwájú. Praise the Lord. Hallelujah. Ìdí ẹ̀rí mi lálẹ́ yìí ni pé ní nǹkan bí 30 ọdún sẹ́yìn nígbàrà tí mo jáde secondary school mo rí pé mo ti ní ọ̀sà èyí tó jẹ́ pé mo ti ń lo oògùn nítorí tiẹ̀ fún ìgbà pípẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó wá di bí ọdún méjì síbi tá a wà yìí ọ̀sà yẹn wá tún lágbára sí i tó jẹ́ pé ó mú àyà dídùn dání nígbà táyà yẹn bá bẹ̀rẹ̀ báyìí mi nílé jẹun gbogbo ẹ̀ á máa ro mi títí dé ọ̀nà fún mi bí ìgbà tán bá ní ẹ̀mí mi fẹ́ bọ́ ṣùgbọ́n ní GCK tán ṣe oṣù keje ọdún yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fọwọ́ kàn mí ó mú gbogbo àyà dídùn yẹn ó mú kúrò lẹ́yìn ìgbà tí bàbá ti tó dárúkọ wàhálà yẹn mo délé mo rí i pé àyà yẹn ń dùn mí mo wá ní irọ́ ló pa Sátánì o Ọlọ́run ti wò mí sàn Ọlọ́run ti mú mi lára dá mi ò jẹ́ ọkọ mi ò lo oògùn tí mo máa ń lò ìgbà tó yá mo kàn rí pósà bàbá èyí tí mo hàn sẹ́gbẹ́ ògiri ilé mi mo gbé bóra mi mo wá títí tí mo wá fi jí àti títí di èní yìí láti ìgbà yẹn àyà yẹn ò dùn mí mọ́ ṣàòdẹ̀ ṣe mí mọ́ praise the Lord. Kafu na mawu wa kafu Yehowa gblena ɖoko bena ɖe wòtrɔ ya me kpɔ dɔyɔyɔ gagbleke eve menɔ le Yesu be ŋkɔme midogo eye miava na miabe ɖaseɖiɖia mia nɔvi nyɔnua ulcère do na ƒo na eƒe blatɔn sɔ̃ nye sia ezã tsikewo eye eva wɔ dodokpɔ le kɔndzio gake la ɖo ŋuti aɖeke melo gake dzisike be ɖoɖo yi ke miewɔa pastor Kumuyi edo gbe ɖa eye Mawu yɔ dɔ nɛ eye yi ke wòsia ena ɖe va do yeƒe xɔsea kpɔ. Eye wetri ama tɔn ya ulcère be dɔa ebu ɖa kafu na mawu me dzi be matsɔ kafu na aƒetɔ enu yi ke ve me na ma nyi be edzinye va ɖo kuhe eye ƒe blatɔn ya eye nyemete gbɔna yina eme o eye nyemete gbɔna gba kple ŋutifafa o eye evinye nyɔnuvi bena ɖe nyemeɖo la nɔ te nye atikewo nunu eye yi ke mi va ɖoɖo sia eye mia fofo le xɔse me ele gblɔ mawunya mekpɔ mawu dɔla aɖe yi ke zã le miabe pastor be ŋkume eye zi ɖeka la naɖe abe esi fafa ɖe ge ɖe menye eye ŋutifafa va mate ma gbɔn ɖe me mate ma gbɔn eye esɔ yi ke va yia yeme nu atike o eye nye atikewo nye sia eya gake mate gbɔ faa
eye ne menɔ atike oa nanɔ abe edɔnɔ aɖe ene gake le amikpɔɖa gbe ɖe nye maganɔ atike azɔ. Amen. Oyɔnam be nɔvi Cecilia nye dɔyɔyɔa eve me. Nukunu akpave, nukunu eve anɔ tegbe le Yesu be ŋkɔ me. Eye dzidzɔ le mía dome. Dzidzɔ le mía dome. Mi ɖewo dogo, woneva wɔ be ɖaseɖiɖia. Afi ne míase ɖaseɖiɖi ke gbana la. Ehadziha mía kafu aƒetɔ vi aɖe. Wonders without number is still there. It's going on in your midst. Check it out and come out and come and give your testimony. Let's listen to the next testifier. Now I'm introducing Ajif Nifuja Joy. Ma do wezona novi Joy. Eye mawa ele wonu na amegan holo ele wana devio ha awana o ha. Kafu na mawo. Kafu na Yesu Kristo ike lagbe. Ọmọ mi join ni mo gbé wá sí ìpàgọ́ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Ní ọjọ́ 14 oṣù tí a wà yìí, ọmọ yìí ṣubú ní orí àpáta níbi tó ti ń ṣeré ní ẹ̀yìnkùlé. Bó ṣe ṣubú ló fi ọrùn gbá òkúta. Nígbà tó fi ọrùn gbá òkúta, ọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ sí í ké, ẹ̀gbẹ́ ló wà nítòsí láti gbé. Nígbà tó fi máa gbé ọmọ yìí, ló wá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ pé ọmọ yìí ń sọkún pé òun ṣubú òun ní orí àpáta. Mo wá fọwọ́ kan ẹ̀gbẹ́ etí ẹ̀, mo wá ní kó pẹ̀lẹ́ ní ìtì ẹ̀ wá kà sí ìgbà tó di ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta. Ọmọ yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí di pé ẹ̀gbẹ́ ọrùn ẹ̀ méjèèjì ti dé gbogbo ẹ̀rẹ̀kẹ́. Mo báyìí kò lè yẹ. Pé Ọlọ́run tó bá ní kí n lọ ṣe x-ray kò síbi tí mo ti fẹ́ rówó, tó bá tẹ̀ ní kí n máa gbé ọmọ yìí lọ sí hospital kò síbi tí mo ti fẹ́ rówó. Mo wá ní bàbá Kúmúyì ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà wípé kò sóhunkóhun tó máa dí mi lọ́wọ́ pé mi gbọ́dọ̀ wà ní hospital lákòókò tí bàbá bá wà ní ilẹ̀ pàgọ́ pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run, gbogbo àwọn èèyàn tó máa wá. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà wípé k'Ọlọ́run kó fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti lè wà ní ilẹ̀ pàgọ́ yìí pé ní ọjọ́ àkọ́kọ́ mo mọ̀ pé ọmọ yìí máa gba iṣẹ́ ìyanu. Nígbà tí a jáde fún ìpolongo ìpàgọ́ ní ọjọ́ Sunday, bí a ṣe dé láti ìpolongo yẹn ni mo ti ń sọ fún Ọlọ́run pé mo ti lọ pín ìwé fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Ó dẹ̀ di dandan pé kí ọmọ mi kí ó rí ìwòsàn nípasẹ̀ bàbá wa nínú Olúwa. Nígbà tí a dé ilẹ̀ pàgọ́ níjẹta ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà bí bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwàásù tí a gbọ́ wàásù tán bá ṣe gbàdúrà wípé kó ní kálukú gbọ́wọ́ lé ibi tó bá ń dùn. Mo bá ọmọ ìgbé ọwọ́ ara ẹ̀ mo gbé lé ọrùn. Mo wá ní kó fi ọwọ́ ẹ̀ sí ọrùn yẹn, bó ṣe fi ọwọ́ sí ọrùn yẹn èmi náà gbé ọwọ́ lé ní ọrùn yẹn. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí bí bàbá ṣe gba àdúrà tán báyìí tí wọ́n gbàdúrà tán pé àmì ìkẹyìn, bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀. Gbogbo ọrùn tó ti sí tó yẹ pé kò lè yí ọrùn yẹn, bẹ́ẹ̀ lọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ sí yí ọrùn. Ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé mọ́mì ẹ wò ó ti rọ̀ mí, kò sí nǹkan kan tó ṣe mí lọ́rùn mọ́, ara mi ti yá. Praise the Lord. Your hands together for Christ. Ọlọ́run á di bàbá wa mú ní orúkọ Jésù. Á tún okun àtagbára wọn ṣe ní orúkọ Jésù. You see the merciful God giving hope to the hopeless. Mawu nyui wo ganyi eye wo ganana mokpokpo ame siwo katã si mokpokpo meli o. Ezaya me aleke be Kristo si ƒe nya wogblɔ na wo la agawɔ nu nyuiwo le agbe me eye agaɖe dɔme nyui afia wo le Yesu ƒe ŋkɔ tri akɔ la me. Mía nɔvia ɖi ɖe ase tsɔ ku ɖe Mawu ƒe nuteƒe wɔwɔ. Nu si ne dzɔ nye be ɖevi si ɖo ƒe ne si kɔ wòkɔ ɖe asi la edze anyi eye wòtsɔ ta ƒu anyi eye leke be ta sia si wòtsɔ ƒu anyigba ɖevia megate ŋu nɔ abe ame mamlɛawo ene o, gake si wole
gadzra na ta kwekwa ngeke gbantoa ma pa me dogbeda enu si odudu si enyi benka de via va egbo eye de jagro na beleke be eta fe veve sia jo eye de visia hodoyo blibo o ha oku hi o ha jo bu le Yesu pen comme gloire amen deta amen da se di bubu. Now I'm introducing Azon brother Adesoba Samuel. Madima Ponto Adesoba Samuel Chi. He has a powerful testimony to share tonight. Praise the Lord. Kafuna Mau. Praise the living Jesus. Kafuna Christo Sinelagbeda. Konyanyi Joseph eye macho idion pe ntoma e baba mbe cho gbasi boji mbasere fifia mado sibena na madu nane aloma du nouveau zideka eno aga trawa ba nume eye madula ga dunake ya do ya na madu kokpono vinto go hala I trawa eye madula ga duke eye me vazan nu geregedo eye mo nu gedo nega mo ento go ha bene ma de mena mo o mo sene go menam o kakea le disque nous kunu pe tijaja si o le Port-Harcourt là mi wel gaglag baba le si mi le o megbea eye keke gbantoa ma ya fama kaba eye madu amala eye ma note viade le ti de car le siver le titon eye nous sia gagava menam ke o posineva yo eye nous mama gava menam ke azon ke o le Yesu comme eye nous si mi yana be o sofadia ema ele sin du atrono vam nous menam atrono lui la série de bobo eye amgbe anya se hadiha. I have with me brother Kayode. Novi Kayode ayubami aya elas ahai jinya ada sedidi to hada la si ojibe ya dinami zayama. Hallelujah. Hallelujah. Mo kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà pé mo tẹ̀ ní great opportunity láti wá síwájú bí ilé ni torí pé mi expect ẹ̀ torí pé ohun tó Olúwa ń ṣe inú ayé ènìyàn ó dára púpọ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bọ́ lọ́n ṣe gba ayé mi là lọ́nà àrà lọ́nà ìyanu torí èmi tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí bábí sàlùmí ni mi tẹ́lẹ̀ mo máa gẹ style mo dẹ̀ lo cream mo ṣẹ́ ní mo ṣe oríṣiríṣi kan mo máa ń fagbó tẹ́lẹ̀ mo ṣe oríṣiríṣi kan èmi wá jẹ́ pé mo ka text message lásán ọjọ́ ẹ̀ mo text message lọ́lọ́ fi bá mi sọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sunkún ìgbẹ́ tó wá dọjọ́ kejì tó wá tí mo wá jílẹ̀ sọ pé ó tọ̀sẹ̀ kan mo wá gbé báàbù àwọn èèyàn wá sọ pé eléyìí ti ń ya wèrè o mo ní pé mo ní náà mi ya wèrè pé ọlọ́gba ayé mi là lọ́nà ìyanu mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ìjọ Deeper Life yìí Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lọ́nà jẹ́ ká ṣe lásán torí bẹ́ẹ̀ ti sọ ó ní what can it profit a man that gains the world and loses his soul inú mi dẹ̀ fẹ́ dùn lọ́wọ́ bàbá wa nínú Olúwa Pastor W.E. Kumuyi inú mi fẹ́ dùn lọ́wọ́ wọn torí pé mo dẹ̀ tún ní ọkàn láti fún wọn nǹkan tọ́lọ́run fi sí mi lọ́kàn láti fún wọn ni o láti ràn gbogbo wa lọ́wọ́ torí life ta wà ibà ìwé àyẹn time ká má parọ́ tọ́ra wa torí tí mo fi lè rí great opportunity láti wá síbí ilé ní please inú mi á dùn sà láti lè bá bàbá sọ. Amen. Put your hands together for Jesus. I say put your hands together for Jesus. Orchestra.
have been so good to us tonight. Mau nu nyo na mi otroya. The Lord has been so good Baba re mau nu gan wo na mi otroya. to listen to Esiata. testimonies online. Mia se da se di yo le kamega kea. Not here. Wonders without number. Nu gao le na mi mia se eye da se di yo eye yo le mia se gedo o eye mia titi la physique mi le eto mia se da se di mamlo mia da pe na mau de nu gao kata si o le mia megbe. Ye ban konto ye ban konje na bubu ye ban konje na kafu ma tia kwa mero si ojibo ya dida se plan nu so kata mau le om le mia ba ji ma da pe na mau eye mia da pe na mau meto na mau ma mi du si nu si om le mia ba pastor na mia ba na da se di gedo mia se mia kpo ha eye si mi ma tem ahlan to go ha o ama ma la pe do mia pa me le kafu nam apoto mia da pe na mau da nu ga kata si o le mia do megbea mia ga va choka kle da seri di kle nukunu gedo mia da pe na mau da nu ga kata si o le mia mata mina mia subo Yehova benko mia da pe na mau da nukunu kata si o to mia mau pa me laji alo ye pa me chacha ji le mia me palo bubu le mia do me mia ga ji le tepe ji o la bana mi sisi le tepe ya e ya mi sisi la le do agbo nya dadiko e nya la awo do adezola fisia fisike e nya la asele mina mia subo Yehova benko Let's thank God because He has answered our prayers. mina mia da pe na ma wela bana do to mia fa gudura o le Yesu benko tira kola me mi do gbura le The Lord has done something. ne ma wonu gawo la gbo me a le Yesu benko mi do gbura le Blessed Redeemer, we thank you and glorify Mia you badala mi dakpena ma e mi subo de gbebe ke kata akpena de nu gan o kle nu jacho kata sine o le mia do me e la bana ne bu mia panko be mia do de sinu gan o kata sine le o le mia me o nu wala de keme la fiere ko na ne keme la fiere ko sine me va e la bana nya sine gloa e yi mo me a e yi o po nu kunu kle jesi o le yi ma me e Yesu Kristo ha e glebe hafi wa jo be nu si o me wa mia ga wo eye gawo nye sia mia gawo aga kuwo sia o akpena la bana na vumia pon ko mia kponu sia o mi da kpena ye meme wo ko de kana wa hobubu le Yesu pon come ason si o duko wa me o le afama yimla me bia ba nukunu na joyo me nukunu ak joyo me eye wa aga nyo cho ple nukunu wa ga tro ba o tro ple nukunu le Yesu pon come donu sam sam bonu eye naga na ba misisi ple jesisi ne le mia fa so dia na wa ga noji aida le Yesu pon kama choa nu ganwa ga jowo gbea akpena apoto ela bana na wana mi huhu le Yesu pon kola ji mi do gbara amen eye mo pa mo ne globana amen akpena mo ne yirami ezananyo